Nimbano orasyon manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Masapol ka na asbang pwede ni Madam Tonyang. Sa bagay matkit eh. Rumbang laang asangon na ti kaso na, kandagiti ado apasol na. Ni Jonas, dakalabarikot. Ti, anya? Amangan no'y raman ni Mr. Ong. Anya? Ada na'y baga kanyak ni Jonas. Saan na kahit amabalod ni Madam? Anya ko mati aramidin na, tapno saan amabalod ni madam? Saan ko nga mo? Noanya di pampanunutan ng aramidan. Anya amatin ti kastoy amapaspasamak ita, kadagiti amo tayo, labs. Natalangan ti tao da, labs ko. Anya? Ay, malaksid gayam, kadagiti tao da iti negosyo da. Anya nga tati mapasamak, no mabalod ni madam. Dayta, tisan ko nga mo. Ti kaso nga inyuli ni Eloisa. Anya nga tati banagan na. Ay, awan na mo grida. Di ba kunaklang, nadagsen, tinaramid na. Panagkunakit, di na malisyan dayay. Ngumbakutan ni madam. Mabalod pa nga ta. Awanan na sayat ang nagbambanagan ti biyagda. Ay, jak nga rod maibaws a panunutan ang nagbanag ni Jonas akasjay. Nasingput mo ti kunak. May salang ti amok agapuna. Anya kuma. Desperado. Nagrebel den tirik na kan panunot na. Gapaw ken Eloisa. Wanang kan. Ay, awan basol ti anak ko. Ti inana ti pabasulan da. Dayta nga rod. Saan na amaklon? Tinagbanagan ti ayan-ayat da kan insan. Dayta ti may sa ama di agalad ti may sa ata o sila. May sa kinatakrot ti saan amangawat iti pan nakapaay iti anyaman apan nakigasang-gasad wenno laban. Angkay? Agbalin kuma ang natured ti may sa atao. Anyaman dagiti dumtang. Awatan na. Taamin dagiti mapaspasamak kadatayaw. Kat pangadang ti apaw. Kan gapumot laang iti aramid tayaw. Kumaa, angkel. Kas kiniinsan. Tinapasama kadakwada ken Jonas kat inawat na. Kan pinagbalin na akarit. Isukid di tinang patibker ken kwa na tapno tunuyan na ti arapaap na angkel. Kat kaasi ti apaw. Nagbaligay. Nagbalin anatibker. Saan ang naglupoy? Enlutuan ka iti pulutan, Jonas. Narikat no inumlatan nga awan kargana ti tiyan mo. Agyaman na kiti kinaanos mo, Tonyang. Apay ngamin Inaldaw matlatan nga agin inom ter aramidam. Saan ka pa yan narumrumwar? Awanan rason na rumwarak. Kan mabaina kadagiti makamam mo kanya. Anya? Nasaysayat pa'y kuma. No nakabalod akong Tonyang. Anya? Saan ko la kumanakinid daw ti panagpiansa kiti kaso. Anayuli kanya. Anya ngamin talaga tinaikaso kan kaaya. Ti panaggatang ko iti kontrabando. Wano puslit. Basta ka de? Wan. Dasan mo't ama ko na. Ngayos maglara. Kat ni madam, kasano mo ti kaso na? Di magsanti kaso na. Gapo iti papanaw na. Kunamat kit din ni attorney. Pagparangin mi nga intuloy na tinagpaagas iti sa bali a pagilyan. Kasta ka de? Masapula sumangpat. Tano saan? Pati port dano agpaso tinaituding akadana iti nasao a pagilyan. Amuda ka di tayan na? Kapilitan nga imbagag.
Dadyak kahit nga adda dumagsan ti kaso ni mami. Iso Aging kayo ti mabalinton niyang. Saan ko akayat ang mabalod ni mami? Masayaan, taimbagkat mo nga insirak iti kwarto na, labs. Pagikot, iturog na kumandita sa pagkapot na lao sa bartak na. Masasya na kin Jonas. Sabaya, kastabat hindi mapaspasama kin na may labs. Kapungatan iti kaadot problema da Astawak ngamin, hindi ko na. Makisinabat kami kin Mr. Ong ita playa. Ken mang tadi ti pauna bayad ti kargaminto. Kano, kasano amuan dagiti pulis? May sabay na ita. Asino tinangitad iti impormasyon kadakwada. Imposible mo't amay sa kadagiti kakadwayaw. Panagkunak. Awan, labs. Ket, at datap ko. Nya dayta, Amangan no mismo matlangan ni Jonas tinang ipakamo kadagiti pulis. aniya? Kastinay. Kunana kanya. Asana na mapan dagiti kakadwami. Tatasabali amang sabat iti kargabinto. Tagayam. Dagiti mat pulis tinumdang. Talaga a panawon siguron. Tapno maibutaktak dagiti maddi nga aramid ni Doña Candida. Pudno nga anyaman adakas nga aramid kat agpatingga insan. Agpaiso day ta insan. Kat mapaspasamak itan ken Doña Candida. Agdaman damagak insan. Anya day ta insan. Awan kadit panggap mo amang ibabawi iti darum. Ken kuana? Anya? Gapo man lang iti nagbalin a relasyon nyo idi kini Jonas. Insan. Nangro na kat kasya tinagbanagan na. Amang no, maatake pa'y maminsan kat dinan malasatan. Siguro insan. Saan mo tama ko na panagibales da ito eh. Mabalin na ti inaramid na magsina kada kami ko ni Jonas. Mapalabas ko. Ngam, ti pa nagpanggap na itibiyag ko. Nadagsen na baso. Ngam, insan, saan mo ta naaramid ti tao at tinangdanan na? Ha? Kuma, no naipatungpal na kat nalasatam. Wan mikiti ngam kasanon. No naipatungpal na dayjay. No naipatungpal ti tao tinang patay kanyak. Sabagan makit dia. Ngam tsaka mo. Nanyan to ti mapasamak iti hearing insan. Kasanon no personal nga agkid daw iti pamakawan ni Doña Candida? Saan mo kadilatta? Apakawanan? Hindi ba siguro agkid daw ni Doña Candida iti pamakawan kini Eloisa, papa? Saan to may sanod ni Mayora ti darum na? Sa bagay mo't kiti. Nang runa, tagas jay man ang tinarabid da. Awanot nga ti panggap ng aglamang. No asino kiti kadakwada nga ginati akin ka panunutan. Agpapaimbag pala kwenta. Sa bagay, mabalin kayat dalaan nga umadayo. Tapno sana may stress kat maatake manan. Adami di dan. Ngam nagrurutap ti basol na. Agrurutapan di kaso na. Papa, Ngam ti kadat maatap ako kay nakaraman kadagiti kargamento. Natagsan da kay. Ketidagas na itano'y ramraman da niya Mr. Ong akadwana ni Doña Candida. naita ti dakala parikot. Numalipit jay tao. Asa na matulungan ni Doña Candida. Sigurado, ibulgar na ti amin. Ngam kasi tinakonakmat, papa. Kasana na iraman na kayo mat ni Doña Candida. Awan ka po na ngay raman na.
Tatil na ang basol ko kat kinonsintik ti aramid na. Ngam sanak a direkta karaman kadagiti legal nga aramid na. Anya tiramidin tayo ita, Mayora. Direkta matangin raman ni Mr. Ong ni Jonas. Wen nga rod. Nagtulagan da nga ta? Namapayin lisi na ni Doña Candida. Ni Matan Jonas. At adalat nga rod ana imbag ti implikasyon na. Kuna ni Papa, ang mga nainlisi da ni Doña Candida, ta ang mga nagatake manan. Nupod no dayta? Kinaykayat nga ta ni Jonas nga isot mabalot ngam iti inana. Mabalin na kasta. Kasta ti aramiden na. Idinto ta impaidam ti inana ti pakasik ng ti puso na. Mabalin. Aga po ta inana pailaan. Huwag matkit di. Ngam, imbes na masulbar ti parikot da. Nagbalin a komplikasyon. Husto ka. Siguro. Gaputa desperadon. Isa kinaykayat nan nga iso ti sakripisyo imbes at ina nati mabalon. No jak isanod ti darum ko. Masiguradok ang mabalod mo't laing dito niya kandida. Nga matlis. Nagtalang ti basol na no bilang. May laksid iti smuggling. Kan may papan iti droga. Tanong mapanagdakan kadagita basol na. Ang mga nagnanayo na iti pagbaludan. No agari kada tayo ti asi. Awan mapasamak iti judicial system tayo, friend. No siya kamaysa, no nagbasol. Rumbang laeng nga ikaro na ti dusa a katukad ti basol na. Husto ka dita. Iti kasta, bumdeng dagiti agpanggap nga agaramid iti takas. Ay, kasano nga rood, anak ko. Di pa ikat ni Jonas, di malipay. Awan mabalin tatang. Awan basol tayo ditan. Ay, Kasi tinakunakon. Nagbasol da. Ket no anyaman ti dusa a katukad ti nagbasulan da. Lakaman da. Awaten da. Ket ikaro da. ang saan nga ta akabalan ti kwartada abalikugan ti lintag? No may papaniti kaso ngayon Yuli. Mabalin na matinag siguro tatang. Matnag tiriknak no mismo ni Doña Candida ti agkid daw iti pamakawan. Damdamaem nga ta, nga aramidan na dayta. Ay, awan lat amukaw na anak kaw. Uray siyak tatang. Dayjay pa'y klase ti tao. Apulos adina ammo ti agpakumbaba. Hangam, sa bagay. Saan tayo laang amaw no, gapo iti napasamak kinkwana, kat makapanunot mo't laang nga agbalbalew. Dayta ti tiyaka mo tatang. Mala. Kat orayan tayo no anya ti banagan dagitoy wano pagtungpalan na. Basta siya tatang. Awan amok amadi iti araramiday. Kasi tinakunak. Sa anak nga agibalbales, ngamkit di, surusuro tukla ang tilinteg, ken kayat kumat amagun ti hustisya iti inaramid ta. Nung makariing ni Jonas, anyaman nga tanti aramidan na. Amangan no aginumanan. San ko nga mo? Dakulon ti kimutungan na. Kasano? Aginom ngam saan mat nga agpulutan nga uray isaganaan. Panagkita ken Jonas. Desperado na una yan. Asino ti aking basol? Basol lang nga gina. Anya? San ko nga mo dagiti plano na. Nang runa iti panangted na iti kwarta kadagiti kakadwak. Sana pinapanawidan. Usarenda ka no tinasawa kwarta ang inted na tapno agbaliwan. Kasmatlaang iti inted na kadata?
Dakala kantidad no dagupan amin ngintid na kada tayo. Wan nga raw. Dakdakal ba itintid na kada da. Ay, nangalaan na nga ta iti dayjay. Di pa'y kat lugin no kinaot na ti kwarta apo unan da. Ha? Saan ko nga mo makamudidan? Ay, apo. Kat ni madam. Kaano nga tama ta sumangpaw? Anya ka di man ang tiparikot, attorney. Anya? Bimaliktado ni Mr. Ong? Anya ti kahit mo asawan? Kasta ka di. Sige, attorney. Bayam latta ditan. Sana bali asyak ti mabalodan. Saan lakit di nga iso. Anya? Ti kaso na kini Mayor Eloisa? Narigat na lusutan. Apay, awan kadit maramidan nyo? Anya? Ni Mami? Agkid daw iti pamakawan kini Eloisa? Ket paisanod nan ti darum na? Diyak ka mo, attorney. Dahita ti saan ko asigurado. No kayat ni Mami ti agpakumbabakin ni Eloisa. Nadagsan ti reknana kun kwa na. O sige. Nupay kasta. Padasak ka kasarita. O sige nga rod, attorney. Bye. Sinalbag. Bayam ditan. Numabalodak. Anusak. Basta saan lakit di ani Mami. Kasano da ito yan, Jonas? Bayam asyak ti mabalod. Saan ko nakidawon ti panakapiyansak? Ngam karbangam da ita. Tiyagkid daw. Ti temporaryo away-awayam. Saan ang dawan? Bayam ditan. Sige ah. Awan mabaling ko no da ita ti panggadeng mo. Sumuko ak. Kat ibalod dak no ibalod dak. Sigurado kay di da ita panggadeng mo. Wan. Di bagadwa kay na mabalot kini Madam no bilang. Anya? Si kamot lang tinagkunaan na riga talusutan ni Madam ti kasong inyoli ni Mayora Eloisa kenkwana. Kasaritak ni Mami. Kastamat ken Eloisa. Anya? Wan. Mapanak iti opisina ni Eloisa. Kat kasaritak. Siya kung tagpakpakasi para ken ni Mami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. So, mati ko na. Nagtakala talaga ti parikot da. Di dati pagkakita nga oray super back ng timay sa tao. At talat na parikot na. Wan nga raw. Kunak, no may sakan abak na, awanin parikot daw. Ada do ba di parikot da, labs? Umuna a parikot da. Anya ko nam. Anya? Parikot da no kasano abumak ng dabay. Huh? Wen, ngamin, awan pan nakapnek da. May saray ta sakit ti tao. Awan pan nakapnek na. Ay, ya? May kadwa. Anya ko nam. Anya pa'y? Parikot na no kasano agastusin na ti adunay a kwarta na. Ahu!
Adda kadimot kasta ita. Ada. Parikot na nga ron no kasano nga agpabak ng pay. Ita, parikot na matlaang no kasano agastusan na. Kaya't ko asawan. Kasta ti parikot dagiti na dumaabak nang. Ket kadwan naman tinasapa amatay. Anya? Di ka mamati. Ngamin. Gapo taadot kwartada, bisyo dito'y, bisyo ijay. Iyon lang. Pagangayan na. Ado, ti rumwara sakit da. Ngay suntumot ten ti pakay dalitan da, ken pakatayan da. Ay, day, tati parikot. Iso ano maminsan, may mayat lang ti simple pa nagbiag. Unmat. Nga oray ko naman ako rapay lang ti panagbiag mo. No pasig anat nateng kas kadaikan lang ti kang kanam, basta nasustansya. Wan nga ron. At atindog pa'y ti biyag dagiti adalaang iti awaway. Ta simple ti panagbiag da. Nayang rod, san mo't kiti ngamin? Nga madodag iti baknang, adiday konsiderati sa lunata. Tadayang rod, nga po tadot kwartadan. Sige ditan, ore dakas. Agyaman nagtanakontak kayo, mami. Adda kung may bagak kada kayo. Anya day tayo, anda ka di madan parikot. Sana parikot. Ngumkit di, pagimbagan tayo. Anya ti kayat mo asawa na pagimbagan. Mami, saan kayo kumangagpungtot? Kandito yan ti pangibagaat. The urgent da ito eh. Anya day ta? No saan na kayo pa'y akinasarita ti abogado? Siya akong ti mangibaga. Oh. Anya day ta? Narigat yun sa alusutan ti kaso yung inyuli ni Mayor Eloisa. Anya? Kat adamok nga ramidan ta. Barang isanod na ti darum na, mami. No, mabalin na pa'y nga isanod. No pa'y adan iti korte. Anya ti aramidam iho? Personal nga agkid daw kayo iti pamakawan kin ni Mayor Eloisa. Anya? Mami, tilmunan nyo pa'y lang ti pride yo. Tati napatag, mawaswasan ti kaso. Pasyak? Akit daw iti pamakawan iti may sala nga babaunan. Oh, Saan nyo kuman panunutan dayta? Tinapatag kat awanan parikot. saan? Saan ko maklon asya kabaknam? Agpakumbabay ti may sala nga katulog. Ang laglagi po nyo, anadagsan ti basol yo. Apay, awan maramidan ti abogado? Sumapol ka iti kalaingan nga abogado. Nagbatadan ti saksi. Kat saan nyo na mabawing pa'y dayjay, mami? Ta mismo at titinangdanan nyo at tao ti saksi. Sana mabalin nga ibaga ti abogado a binayaadan dagiti kalaban ko. Sa bali manan aparikot ti pataudin nyo. Basta, saan ko amaklo na siyak tiyag dawat iti pagpakawan? Anyang rod ti kay kayat yo ita? Mabalod kayo, kasta? Saan? Saan ko kayat ti mabarod? Aramadag ti kinabaknang ko. Uray maibos ti kinabaknang ko. Basta sa anak ka mabarod. Mami, nagsimple ti ibagbagak a pamuspusan. Ngam saan nyo matakayat? Agpanunot kayo kuma. Di nagpaikit din katawan ng runa day jay nga Eloisa ang nagbalin na katulong ko lang. Anyang nga rod ti kayat yo? Tay maibabain kayo gapot pan nakabalod yo? O sige, mami. Panunutan nyo kumati imbagak. Kat lawlawagan nyo kumati panunot yo. Insan, ada sa ngailing. Ada iti labi. Pastor ka kadi? Asino insan? Ni Mr. Mercado. Ano niya? Apay. Anya pala ang tiibaga ni Jonas. Kat imbagak lang nga roden adi nakriribuken. Anya nga ro di ibaga? Pastor ka kwino. Anya? Sige. Pastor ka minsan. Diyak kaya ti agbalin abastos. Okay, mabit lang nga ron. Anya
nararamid mo iti bagi, Mr. Mercado? Awan. Makapakonsensya ka man. Gapo ka di kanya, kiso nagtungpal ka kasta. Kasto iti maibagay iti tao at desperado. Gapo kanya. Tiyadal ka, kan amok amasirib ka. Nga may saka at akrot. Anya, Nalupoy ka. Saan mo amaklon ti panakapay mo? Ay tatiawan ken ka, Jonas. Mayora. Imayak. Tada ko makidawagkan ka. Kan ipagpakasik. Kat sapay la ko ma. Tamapatgam. No kabalaklakit di. Mabalin, engem, ipakpakaunakon. No maipapan ka data. Ladingite. Saan? Maipapan ka ni Mami. Tanong maipapan ka data. Amok at imang ka ng tipusong. Timangken. Kapumatlaan kata kayo. Saan ka di apod nuti ko na? Sana na dahi tati pagsaritaan ta. Anya ti ko na makidawem ken ipagpakaasim kanya. Bakatan ni Mami. Kad naatakin. Saan ko akayat ang maulit man ang tinapasamak? Tamangan no isuntun ti ipatay na. Bakatan ko nam ni mamim? Uwan. Ngem. Awan nagbakatan na. Anya. Bakatan? Ngem bimatulat tati puso na. Ken, saan ang nagpampanunot? Di na pinanunot no gusto ti kayat na nga aramidan wenno saan. Makuna ka di ananakman? Ken aramid ti maysa ananakman at tao, ti panangibilin na apatayan da. Kanya launay tinagbasulak ken kuana. Tadumanon pa yan iti punto, apapatay na. Amok adakkel ti biddot na. Imbagak pa ikan kwa na. Adi na patuluyan ti panggap na. Ngam. Saan nakgaya mo impangag? Iso nga impakaamukin ka. Babaan kanton niyang. Ngagan-anad ka. Okay. Kayat ko amaamuan. Noan niya ti kunam nga ipakpakaasim. Ken kidawam kanya. No agkid daw iti pamakawan ni Mami. Saan mo ka di mapakawan? Ipagpagapumla ko man iti kinabagat na ken kasasaad na mayor. Jonas. Apay asikat agkidkid daw iti pamakawan. Ken panagkunam ka di? Ketaramidan ti inamday ta. Pulo sa tiyakpat siya nga aramidin na dayta, Jonas. Taawan iti kinatao na. Ti agpakumbaba. Nang runa iti kaskanyak laeng anababa. Really? At ni Jonas ita opisina ni Mayora? One Vice, itaypay. Oh, anya tirantana. For better nga ta? Saan ko lang amo? Naka-close door damat. Sana dagas na kinaawatan damanan. Kat saan ka di ngagsakit tinakam mo, Madam Vice? For what? Anya ang kapungag sakit pa ilang tinakam ko? Awan kanyak na Giant. Sa bagay, nalpas ang nagsina kayo. Maybe. Mabalin na tamat nga gayam kami. Tayo sumatimbagakan ko na. Iti day din na uti apan nagsarita mi. Okay. And for the meantime, iwaksik pa lang ti may papan iti pakasaknan ti pusok. Ipamaysak ti pa nagserbik iti ili. Well, nasaya at no kasta. No pa'y kasta?
Saan ko insira ti puso? Para iti sa balipay nga ayat. Ken maysa. Adamot ket ko adamagan ken ka. Ket kinapudno ko malaeng ti isumbat mo. Anya dayta. Pudno ka di ti involvement mo iti illegal a business. Ha? Wenno, may salaeng daytoy at drama. Tapno mailiklik mo ti inam. Eloisa. Sabadi ti amamo ka Jonas, Mercado. Sabalinsan ti kasangsango. Wenno, bilin ti inaw. Ket saan mo akabailan at tubngaren. Gaputawan pukod mo apangiteng. Saan ka kumamasaksakitan ngayon? Dayta ngamin ti kinapudno, Jonas. Saan ka ang makatakder? Babaen ti bukod mo. Asaka. Oh, saan ko namnamahanyag kita ta, Mr. Mercado? My friend. Kumusta kan? Monique. Vice. What happened? Anyat napasamakan ka. Apay kakastamot ang tilangam. Come on. Desperado ka kadilao na yan. Tabi na ibay amon tabagin. Nasumok mo sa payentidakas nga aramid. Sige, Vice. Adapay papanag. Kat nalapit. Dahito yung timao di pa nagkita ta. Anya? Sige. Panawan ka pa dito eh. Apay akasta tinagbanagan ni Jonas. Saan naman na kaya tinagpakoyog? Napanan na kano aya? Napa, ni the office of the mayor. Iti opisina ni Eloisa. When? Apay ka naman. Ay sus. Uray nga taanyat aramiden na. Talaga kano asaanan akayat ni Eloisa ti makisinubyan ken Jonas. Kastat imbaga na kanya, idi nagsarita kami iti cellphone. Saan tayo nga mo tirabak ni Gasat ako nada? Oray kastat imbaga ni Eloisa. No pagtugmo kan idari Gasat. Isodalat at agkatuloyan may lahabs. Sa bagay mo't kiti Ado dagiti bambanag. Adi tayo namnamahan na mapasamak. Ngam, mapasamak da. Uray kasanot pa ng panunot ko itimbaga ni Jonas. San ko maklod? Nagkurno akiti may sala ang mamiyamiraot. Siguro, kaikayat ko pa yan ti mabalod. Gaman niya ti mapasabak kadyak ti mabalod ak. Saan? Saan ko kaya ti mapalod? Saan ko ngay palupos? Uri maibos ti kinabaknang ko. Basta sa anak ang mabalod. Kan saan ko ngay palubos amay sala mamirmiraot timang paimbalod kanyak. Kastagayam di kinid daw na kan ka? When friend, Katanya timbagam. diniritsak. Namnamaan na nga ta nga aramiden ti inana day dyan. Sana kasken doon niya kandidati agkurno when agpakumbabalaan. Anya ti mo naramidan na tapno saan lang nga mabalod. Amok to pailaan nga saan ana impuswan ti panagkid daw na when no panagaramid na itikasta, friend. Sa bagay, amok matiugali ni Doña Candida. Nangatuo na iti porwana. Nasayat matkid din no ituloy mo lahat ti darom kontra kenkwan. Dahil tatik bali na leksyon na. Ijay tunga tama amiris na.
Asaan ang magkatang tipirak ti amin na banag ti tirabaw ti daga? En, adda panagpatinggan ti panaglablabas kun ang friend. Agpaiso dayta. Ken kayat ko talaga nga ipakita ken ko na. At ibihang, ket kaslapilid nga agpuspusipos. No ita ket adda ka iti ngato, intun madamdama, adda ka iti baba. Agayat na asawan, saan nga nanayon nga adda iti ngato, ti may saat tao. Dumtang ti panawan, nga agpababa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uncle, basol mo't lang amin ni Doña Candida dagiti mapaspasama kadakwada. Ay, uwan Kunan hinsan, saan da nagdamag iti abogado da? Ay nga, mabalin ni Doña Candida ti mapan abroad? Apay, saan da nga ta nga imbagbaga? Saan siguro, Uncle? Amumot siguro ti abogado ti komplikasyon dayta. Ay, dayta tirigat na, no agtalag kalatan iti kaadot kwartam. Ati amom, kat mabalin mo agatangan amin apanag. Kat husto lang ti pangadeng ni insan. Uray nakisarita ni Jonas kankwana ano agkid daw bilang iti pamakawan ni Doña Candida. Kat pawaswas na ti kaso anayaw li kontra iti bakat. Ay, amo dayta ni Eloisa. Lupay imbagak amaday ti agibalas. Saan mo't apa nang ibalas, Uncle? Kaya't lang atuntunan ni insan, ti hustisya iti panangpanggap da iti biyag na. Uwan Ay, tay kunak nga rodan. Kasanulaan no na ipatungpal ti hard killer kat natay ti anak kaw. Ay, Dayta nga rod, kayat nga ipakita ni insan Eloisa, adi magatang ti kwarta, ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. gusto ka sila anak. Panawanan tapno maamiris ni Doña Candida dayta. Yadi na pasama at Jonas. Bimaliktad ni Mr. Ong. Yadi kahit mo asawan. Inamin na ani mami ti talaga akadwana iti illegal a negosyo ta. Andya. Kan atapon nak. Asyak tinangitip ka dagiti pulis iti maipapan iti shipment. Ket pudno ka di atap na. Wan. Siyak tinangiyawag kin ni Monique. Mas dawak. Anya talaga kumatipanggap mo. Kaya't ko asyak ti agparang akakoneksyon ni Mr. Ong. Ngamsan ko nga mo. Ta nagbaliw ti pangadeng na. Kantulagan mi. Pudno mo't nga may nasana si ka. Tauray di sabaten tayo ti kargaminto. Saan mo akayat makiraman dagiti tao tayo? Saan ko akayat amay ramraman da iti madi nga ibunga ti aramid ni mami dawal. Jonas. Karbungan ti tunggal tao ti agbaliw. Amay kan iti gundaway na amang baliw iti taray ti biyag na. Kuna akong gat. Amok nga minasan ka adak sa tao. Kahit ko mga ilisi ni mami iti pan nakabalod na. No imbulgar ni Mr. O nga ni Madam ti talaga partner na. Narikatin na malusutan ni Madam. Nang runa na may nagiti may parit nga agas pinodroga. Saan ko nga mo no anya itan ti aramidak dawal. Anyan tong ratiteramidan ni Madam. Numamuan na rin ta. Dahitang harod ti pagdanagak. Amang ano din na madaaran ti reknana. Kat maatake manan. Dahil ta tinarigat. Awan mabalin tayo, tunyang may labs. Inaramid na rin ta. Naimbag nung saan to nga agiraman iti sa balay. Ne. Sino kumapay ti raman ni Madam? Da kayo, nagbaling kayo matatao na. Tao na kami lang.
Trabaho lang. San ko nga muna niya? Basta agyaman na. Taawanan dagiti illegal nga aramid na. Wan, imbulgar sa kanwamin ni Mr. Ong. Dahitan Mas daaw nga ron ni Jonas, napayakas jay. Kaslad na ng kumbinser ken kuana ang magiputaktak iti amin, daya Mr. Ong. Sino kumamot? Ambom, narikat yagatap. Ngambambok, ngimpluwensyado at tao dayay. Anya? Sino nga raw? Saan mo ako naan, Ada Eloisa? Mabalin mat. Adda sa bali nga tapag may labs. Sino kuma? Tinakakonsabos na itinapalabas. Kakunsabos? Wen, imbaw awat mat iti kwarta manipod kan madam. Kita muna amin nga rami di madam. Ni ka di Mayor Solomon tidak kamatag? Wen, amangan no bimaliktad mat din dayjay. Anya ko maarason kat nagkadkadwada kin madam. Kaya't na siguro tagbuggo iti mana. Nupod naman da ita. Iso lang di makamono niya tirason. Ngamno siyak. May salang tiga po na nga rabiden na ita kunak manin. Anya ko ba? Kaya't ni Mayor Solomon tagbuggo iti mana. Diyak ka muna niya ti rason, akas di ti imbaga ni Mr. Ong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Ari nga absuelto ni Jonas iti na ipagpabasol ken ko na. Kastan? Sa bagay, saan kumat kidi apat yan na maarami ni Jonas day dyan? Kan mabali na binilin lang ni Doña Candida. Nga uray dakas? Napatikan ko na ti inana. Ngore siguro addo ti sana nasaya at nginaramid na. Sa bagay, inanapay lang. Kang runani ti amin, saan na siguro akayat nagpungtot ti inana? Taamangan no agataki manen, kat saan na namalasat pa. Ay adda nga ta nang sugsog iti dayja Mr. Ong, nga ibutak-tak na ti amin? Sino ko ma? Dahita ti saan tayo ngam mo? Ngam ti pagdanagak ita, at amangan no pabasulan da ni Insan Eloisa. Pabasulan ko na? Uwan, nga isuti ng kumbinser kini Mr. Ong, nga ipudno na lang ti amin, a connection da, nang runa iti Shabukwin, nga agdinamag diti probinsya, kan iti ili tayo. Daytan ti madi. Kat umapay dayta ken Jonas, saan nga ta makagura kan ni Insan Eloisa, ma'am? Nukas naman bilang ti atapan na, awan ti maramidan tayo. Tano aramidan man ni Mayora ti kasta. Karbangan na lang. Takayat na drug-free ti ili tayo. Sa bagay, Kat nakundi na rin bilang ni Jonas ni Mayor. May sama tamaan. uwan advice, no adaman rumbang ama kundinar, kat tiinan. Niyati ko na madamagam kanya kaya ha. Papa, amoyo ka din ti ka o dyan na damag may papaniti kaso ni Mr. Ong. Awan update ko. Nga pa, Papa? Nanay. Anya ti kahit masawan. Saan ka na mamati ka niya? Saan natakasta, Papa? Na kayo ka diti nang kumbinser kini Mr. Ong. Tapnoy putaktak na ti amin may papaniti pa nagkadwada kini Doña Candida. Anya? Imbisa ni Jonas ti baga na kadwana. Impagana ka nung pa iti testimonyo na ani Doña Candida ti kadwana kadagiti illegal activities na. Iya. Panawon mo't nga taon tapno maator dagiti bintot. Papa? Saan tayo abumato ti rabaw ti daga? Wennoy ti dahi ti abiyag. Kan saan sigurada kas magbabawi tayo kadagiti naaramid tayo ababak. Sakbay nga ipulang tayo ti bulod tayo abiyag. Tasan tayo nga mo? Non niya ti pagpatinggan tayo iti kadda tayo ti tilobong. Well, nukas ta, Papa.
Da kayo tinang kumpinsir kini Mr. Ong? Wan, aklonag. Amoy ka dito komplikasyon na ita, papa? Amogi ha. Sigurado nga raman nak ni Donya Candida. May papan iti pananggawat ko iti protection money iti illegal business na. Wow, mansa da ita kada kayo, papa. Amok, ngem kasi tinakunag. Salmat nga tatakas no dalusak tinagan ko. Babaan iti panangibagak iti pundo. Kat no anyan to ti dosa katukat dayta anaramid ko no bilang tadaman. Aklunag. Wah, papa. Ngem siguro kat sanak mata mabalod. Gusto di ko nam mamansaan laeng tinagan ko. My God. Saan ko pulos nam naman nakastagayam ti bunga ti kinasingad yo iti kinito niya Candida. Ngem kasi tinakuna ko niya. San pa'y matngataan na daw ti amin. Takuna na nga ron. The truth will set you free. Waya-wayaan na ka ti kinapuno. Aklonem ti bidot mo kat agbabawi ka. No dapay lagid di gundaway mo. Panagkunak, narigatan ang malusutan ni Doña Candida, dagiti kaso na. Agrurutapan. Awan maaramidan tayo, ta inaramid naman. Nadagsan ti testimonya ni Mr. Ong. Kan ang mga naadapay maala da sa bali nga ebidensya kontra iti Doña. Dayta, ti parikot. Tidakas na itangkal, ang mga maatake kit di. No, kasta ti mapasamak. Nalapit, adayta tinaikadang ang mapasamak kinkwana. Akas dosa na, kadagiti narugait nga, aramid na. Isuday tati ibagbagada dagiti mamati iti karma, angkal. Karman ni Doña Candida. Aging gaita. Saan ko ngamin ang maibaws a panunutan? No anya launa yan ti kinagura na wano nakabasulan ti anak ko kinkwana. Amo pa yan, angkal? Tanulabsam ti agsaaw. Kat aging gatpungal. Aging gapayan iti imbilin na patayan da ti anak kao. Talaga ang nastruck ti sa iro ti panunot na. Basol na nga raw. No, inaram ti anak na ti anak kao. Basol nga raw ni Eloisa. No isot kinayat dagiti tao. Imbis nga isoda nga kasbisi mayaw. May sa rason pa'y dita, angkal. Dakkal ti pukaw na, tanagbatad, anagatang dati butos. Akayat namat asawan. Masirip ita ang dagiti butantay. Alaan dati kwartam. Ngam saan matlaasi ka, ti ibutos da. Kumusta kayon, madam? Nasaya at matikasasad ko to niyang. Ni Jonas, Rimwarda mo't kantawal, madam. sige bayablat ta. Ambok nga sa asikaso na lang ta nagiti negosyo. Ha? Ay, uwan, madam. Sana bale, sumangpet ako. Kaano, madam? Iti na ito yung maya na lawas. Sige, madam. Amo ka din ni senyorito? Saan pa ay? Iso ko ba tiyawag ko? Saan ka makontak? Ti cellphone number na. Sige, madam. No sumangpat da, ibaga. Sige. Amangan no saan ko ang makontak? Pasabatak to, di airport. Uwan, madam. Dahil talang to niya. O niya, nadalos mo't lang ti kwarto? Uwan, madam. Nasayat. Sige, bye. Bye, madam. Hey, sumangpat ka nun ni madam. Anya nga tati aramidan na. No umay da alaan manan kat ibalod da. Anya ti kinunam Jonas, este Mr. Mercado? At tapang hada ng sugsog ni Mr. Ong amang ibutaktak? Nga kadwada ken Doña Candida iti illegal nga aramid?
Kasta nga ron. Kasta lang nga ron ti kasasaad ni Mami. Kun dinaram ka di, ti ko na matao. Ada ka di atapam. At da, amok nga iso tinang kumbinser ka ni Mr. Ong, Sino? ni Mayor Solomon. Kanya? Ni Papa di atapam? Sipod pa nagkadkadwadan ka ni Mami. Ada na kaamwag, ani Mami tinaggapuan ti campaign fund ni Papang, kadagiti napalabas a panawan. Akatibok na nga agkan kandidato. Anya? Katukat day ta agatad ti panangkalob na kadagiti narugit nga aramid ni Mami. Oh. Babalawan ka din ni Papa? Juan, Di iso ti kasarita may papaniti dayta. Tapanagnagan ti atap mo kan kwa na. saan ni nanaskan? Kuma, saan na ngay naramid deta? Kasanon numataki manan ni Mami, kat ipatay na. Anya? Saan ka diya makonsensya? Jonas! Nagturad anang ibagay ti kasjay, Papa. Wan, puno siya tinangkumbinsir ka ni Mr. Ong. Di katagyaman ten lisik iti dakas na dya Jonas. Huwag nga ba't, Papa? Sigun iti investigasyon da hepe. Ken panangalisar da kadagiti paspasama. Nabilin lang ni Jonas sa nakitransak kan Mr. Ong. Kastama ti atap mi kini Mayora Eloisa. Talaga ngawan mo't manaknakam na. Kinonsintir na mo't ti madingaramid din na. Day tama ti babalawa kini Jonas, Papa. Pulos adi na nasuprin ti inana. Isupay lang tinadlaw ko di kan napaliw ko. Talaga pasurot lata iti inana. Ngamsan mat kiti adakas ti agtungpal iti pagayatan tinaganak no dadto ma. Basta, saan laki ti adakas? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nagbalin na nakiroon lagi ti pasama kangkel. Hey, di ka di maipapan ka na doon niya kandida. Wanang kel. Asino ti mangi pagarop? At ikinabaknang naket, nagtao dito dakes ti daduma. Ay, un nga raw. Ay, manong nga tapay ti kaskan ko anak kadagiti baknang. Ang nagtaod matlagay may ti dakes ti daduma kinabaknang den. Saan tayo laang maibaga, baraw? Uncle, sana bali ang narigat latan ti biyag ko. Basta sa anak nga agbasol iti Diyos. Ay, un tamay sa daita kadagiti kang runaan asa nga pulo abilin na. Saan kang agtakaw? Hanggang sa bagay, awan sa dayta kadagiti talaga abalasubas wenno dakes, Uncle. Iso ati makunag. Noan niya ti dusa, akatukad dagiti nagbasulan da. Ay rumbala nga ikaro na. Wan, Uncle, kastamat ti ko na ni insan. Masapul a patas ti ustisya. Saan laeng nga para kadagiti baknan. Sumangpot nga ta ni Doña Candida. Mabali na sumangpat. Mabali na saan? Ilumangan ng tibasol na, wano kaso na. Nagdakis yan. Kat ni Jonas Maten. Kayat na nga takas niya ti pagbanagan ti inana. Ngam ti sumangpet, kat sangun na ti kaso na. Narigat na pugtuan ita tilinaw ti panunot ni Jonas. Ta nagpamarangpay nga iso ti kadwa kano ni Mr. Ong. Saan kidyan ni Doña Candida? Kayat na siguro may liklik ti inana ti kunan, ha? Nga masirib dagiti investigador. Ken nagpud no ni Mr. Ong, Monique. Dahita ti pagkunaam, oray kasano ti panangilamang iti may sa dakes nga ramin. Lumtaw tulat ta. Husto ka, Monique. Kisungawanan, panagkunak. Talaga mabalot ni Doña Candida.
Isumot din yawag kanyak ni madam. Awanan, my loves. Oray nga tamangala ni madam, kadagitiag kakalaing abogado na kan super baknang. Tinan malusutan, dagiti kaso na. Apay ngamin Nagbaknang dalang arudan. At dapay negosyo da iti Amerika. Nagaramit pa ilaang iti dakos. Kaya't nangaroon nga ipakita. Nga iso ti kabaknangan dito yung lugar. Baknang nagpaisaw. Nagtaod mo iti dakos. Nagbalin kami na Diyos na tipirak na. Ti kinabaknang na. Kas iti ko namngarod. At daya may tugot na kauray kusing inton matay. Wen, kasta ngagbayso. Yung kasi tirabak ko. Mabalin, namang ito kong iso ti ap da itilungon na. Kwan mo't day tang ibagbagam. Mabalin ayamat ti kasta. Abay kid din nasan, nulakid di ka ni Jonas Karamidan. Mabalin. Anya nga ro ti plano mi ta insan. No bilang agkid daw ngagpeso iti pamakawan ni Doña Candidaken ka. Isanod mo ti darum mo ken kuana for humanitarian reason. Gapo iti health condition na. Nalpasan nga ada iti korte insan. Sana kinatangken ti puso da ito wenno kayat ko ti agibalas ken kuana ngam tuntunak laeng ti hustisya. Sa bagay, Ta edi pinanggap na ti kasjay. Pinanunot na kadi ti daka sa mapasamak kanyak no bilang. Saan insan? adda rason mo insan. Kan kayat ko nga ipanagnak ken kuana. Ati hustisya. Ket sana nga para kadagiti baknang. Adamat karbangan dagiti nakurapay amang gunod iti hustisya. No isu dati mairuruman. Dahil ti dayawag ken ka insan. Nabaknang ti kapanunutan. Haging ga iti mabalin insan. No adala ko mamaaramida. Kayat ko nga agari ti husto alinteg. Ti patas a hustisya iti tunggal tao. Awan kumati na ngato, awan na baba. Baknang man wenno nakurapay. Agari latta kumat ti kinapudno. Sumakpat na ta ni Doña Candida? San ko lang nga amo, dapi sa bali a court order. Naska na tong palendad Doña Candida. Anya dayjay? Masapul nagpakita. Wenno ag-report iti pulisya. Apaman na sumangpet dito'y Pilipinas. Wenno dito'y San Mariano. Kasta ka di? Sanda ko man nga urayan nga adda maipaulog nga order. Ama ipakaammo iti immigration. Nga iti kanitwadong ting ijay pailaang airport. Pusasan dan. Kababa hindi ta mapasamak. Wena. Nang runa no masiputan dagiti kamong ti media. Maiwaragawa gadagos. Talaga May padamag to ijay may sabak ng abakat kan mabigbig-big a negosyante kat matiliw. Gapo iti nagdudo mga illegal nga aramin. Talaga nakababain. Adda nga takan Doña Candida ti balikas mabain wano kababain? Saan ko lang amuan? Taparakan ko Isun ti katurayan. Ti kabaknangan. Ngam ore anyat aramidan nan. Di nan makaluban iti agnanayon, babaan ti kwarta, ti madi nga aramid na. Husto ka, friend. Kan panawan matan ang maiparupakan ko asaan nga iti agnanayon, ket maipagpanakkel na ti sobra at kinabaknang na. Ay, ang naawag ko. Nimot gayam Mayura agayam ko. Hello, Mayura, friend. Kumusta ka, Tonyang, my friend? Nasaya at latamat Uray, katulong sa latan ngagnanayon. Awanan pagbaliwan na. Anya? Saan nakaskan ka, friend? Ada yung tinadanon mo.
Nangaton tinadanon mo iti biyag. Ay, una yan. Saan aday ta? Ti panglukudan iti biyag. Tunyan. Kit di. Noan niya ti aramidom ito yabiyag. Nasayaat man. Wala dagas. Unmat kit di Ti kang lunaan. Ket isot panagaramid mo iti nasayaat. Ket makayayo iti Diyos. San ka di? Pudno day ta. Agurnong kay ti gamang mo ijay langit ko nada. Tapos sa dito ti ayan ti gamang mo. At ijay ti pusong tunyan. Un Wan kayang tunyan. Imawagakin ka. Sandaang atapno kumustaan ka. Adalang damagay. Anya day ta? Simangpot ka din dito niya kandida. Ha? Ibagam kumakanyak ti pudno, friend. Awan mo't kit iti sa pali arason. No apay damdamagay. Kahit ko lang namamuan. Awan pa'y friend. Ngamti ko na kanyak idi na udi ngay mawag. Sumangpet ka noon iti mabiit. Nasayaan. So mariribukan launay ni Jonas. Naku na nakanukin dawel. Talaga asaanan malusutan ni madam dagiti kaso na. Ket, nasken nga awatin na ti pagtungpalan naton yang. Inaramid na. Ti awaten na ti banag ti dakas nga inaramid na. Wala. Sige ton yang agyaman na. Agan-anad ka dita. Wan, kastamat kan ka, friend. Taasaan mo lang amay baga. At dalat ta dagiti makaguraken ka nga uray kunam anasaya at aramidam. Wen nga ron. O sige, bye. Bye! Gusto, tiko na ni Eloisa. Rumbang laang nga ikaraw wenno awaten na ti dusa akatukad ti mati nga aramid na. Kaano nga roti sangput yo, mami? Alas 10 iti rabi iti flight ko, iho. Iso nga iton bigat at akon dita. Sabaton kayo nga roti di airport. Wad, kat kayat ko ti pakaawid at agos. Sige, mami. Ado dagiti nas ka na pagsaritaan tayo. Alam, wad. Kandas ka nga ag-report kayo pa'y adagos iti stasyon ti pulisya. Anya, daskan ka di ba'y? Agparangak tumatlay ti hearing ko. Mami, iso ti order. Salpag. Sana day tati panunutan nyo. Aganad kayo kit di iti biyahe. Wen gayam, kumusta man dagiti negosyo? Day tanto ti may sa kadagiti na patag-unay apagsaritaan tayo. O sige, agina na kayo para iti biyahe. Sige, bye. Bye, mami. Amok ang makigtot to ni mami. Numamuan na may salangan tinabati kadagiti negosyo mi. Patentang raw di airport, ano kasta? Buwan dawal, check up ang tilugan. Ang barikon, kumpleto ti maintenance na. Kondisyon na ka na yun. Good. Naku nagmatinday tasin na Parikot mo ka di, ti sasangpat ni madam. Ti sigurado pan nakabalon na. At dati saan pa yung amo ni mami? Maipapan ka dagiti negosyo mi. Ha, Ibagak kang kada ito'y dawal. andyan na da. Amom kadi na ilako kunti 90% kadagiti negosyo mi. Anya, Dahil tatipod na. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan na kinabaknan? Ta saan aday tati makaparagsak kanya? ha, Ken ka po iti dahi ta kinabaknan nga salsalwada ni mami. Naisakripisyo ti ragsak ko. Ti pakasiknan ti pusok. Jonas. Dahil tati kang ronan arason. No apay pinagsina na kami kin ni Eloisa. Gapotabak nang kami. Ken nakurapay laang ni Eloisa. Asigon ken mami. Tila ang kinabak nang mi. Tinangayatan ni Eloisa kanya. Dahil dapat tinay bagakanyak ni madam ide. Kinapudno na.
Uray tinabat-bati. Nalpasan ti saritaan mi kina Mr. Ursula. Anytime. Agkita kami. Kat baba ni ti abogado mi. Agbinayad kami. Di awan ton tinabati ang negosyo yo. Tilangan na dahi di Amerika. Kasta ka di. Kat numabalod ni mami. Mapanak tumat ni di Amerika. Anya, Kat no saan kayo pumanaw kanton niyang? Ibatik to kada kayo ti mansyon. Tada kayo ti mga iwan. kat kasanod ni madam. No mabalot. Saan ko nga mo? No makarwar pa iwan no saanin. Nga madairan na nga tati pressure. Ken maklon na nga tati amin. Wento niyang may labs. Sumang pwede ni madam. Nasayakat Agluas kami kan Jonas into na alas 10 ti rabi. Iso ti flight mat ni madam. Anya nga tati mapasamak. Saan to nga tamakigtot? No arestaran da gapu kadagiti na inayo na kaso na? Adaking kwanan no din na maawa. Inaramid naman. At dagayam may idikal man. Saan ko na istoryakan ka? Naibagak kan Jonas. Nay, asino na ti Michael na niya ti ginagara da. At da kano igamda nga. Anya tay giant? Basta. Umay da kano arestaran ni madam. Anya, Uwan ka numat. Idi imbagak nga awan ni madam. Ni Jonas ti sa Poland da. awan nasasaw kanyak ni Jonas may papanitiday da. Isumad lagay makastaw na ipan nakariribok na. Uwan. Tilang nagsaritaan me kati panangilakonan kadagiti negosyo da. Anya? Tapnawang kanon may pagpanakil ni madam. Among harudan ni madam dayta? Saan ba'y? Kitambo ka dahi tatidakkel na pagapaanda nga gina. Nasayat laon na yung sumangpatan. Tapos ang na dagiti kaso na. Rumbeng lang. Anya di ko nam? Nga ipila pa yun? Ti isa bali akaso na may papanutit smuggling? Kan drug trafficking? Isot ko na kanyak ni Judge Santos. Awan nga rod at talaga ti lusotnan. Unavailable ti maipapan iti drugs. Nang runa kat makuna a large scale no drug trafficking, friend. Gapoy ti dayta, agnakamat ngatan. Tidakas na ko nam. No, maatake ni Doña Candida. Ay, dayta tirigat nan. Dwala ang ti pagpilyan na. No bilang kasta ti mapasamak. Anya? Numalasatan na. Amangan no agbali na disable. Nasaan mat? Amangan no isut ipatay na. Awan ti maaramidan. Kan awan basol tayo ti daytan, friend. Pudno dayta, friend. Kasi tinakunak. Inaramid na. Katrumbang laeng nga ikaro ken awaten na ti dusa a katukad dagiti nagpasulan na. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Kanan ka kumaiti pa nagmanehom, labs. Rabi ipay mat nga rot. Well, saan ka ngagdanag? Saan ko akayat? Kadadakas ang mapasamak kada kayo. Tuturesak mo na. Kahit ko makadin na kahit itong balbihang. Aywon kayang. Kasano tay plano ta? Agururay ni Mayora Eloisa amang kasarkada ta. Indon makasang bete ni madam. Dahil sunto ti may saninang ta. Iso Ngaman niya. Apayat di mo ituloy ti bagam kuma. Anya nga tati mapasamak. No maamuan na dagiti napasamak bayat ti kaawan na. Sanda na barikot pa'y. Makamudan nga gina. Sigurado ngagpungtot ni madam. Nang runa iti kaawanan dagiti negosyo da. Dama ti naglakwan da. Wan, ngam nagdakkel ti na itid na kada tayo a kwarta.
Kasanon no iti panagapad ang tukat maatake ni madam. Awanin tilusot pa ni Doña Candida kadagiti kaso na, Monik. Pud na talito. Ngam anyat maramidan tayo, kat tinaramid namat. Tiyan mo na siguro, gapota at dakwarta na. Mailang mga nalatan itiag na nayon, tinarugit nga aramid na. Kat saan magngarod? Sakit kas diyamat kan ti kasasaad na. Kasi tinako na ni Mayora Eloisa. No saan na madairan tirik na na, ang mga no agatake. Kat duwati posible a pagbanagan na. Oh, anya to kita? No malasap naman, ang mga no mapakaruan kat agbali na disable. Kat no saan mat, abangan na isuti pataynan. Oh, kat no kasta ti mapasamak, sayang ti panagagawan na. Dayta nga rod, ngam saan ko maadakas? Awan ko matpakasalsaritaan na nung nadalos amin nga aramid wano nagkwartaan na. Tidakes na. Nalimugan mat itidakes. Dayta nga rod, Dahil ti mangipanaknag kan mangipakita. Nga amin nga aramid adakes, kat agpatingga. Dahil ti napagsaritaan mi kan Monik insan. tilaangin kasong inyulik kontra kenkwana. Saan na amalusutan? No pa'y makunamot kit di, asaan unay ang nadagsan. Wen, ngam ti smuggling kan drug trafficking. Nadagsan na kaso dagi jay. When insan. Ken isupay ti number 1 a suspect iti pan nakauram ti balayo. Ken nakairamanan ti diwapay a balay ti kaarubayo. Nagasat. Tapi na isarding kon ti investigasyon day jay. Talagang awan sa baling at tapat no saan nga iso. Lakit di ah. Isulaang mat ti addagura na kada kayo insan. Pudno day ta insan. Ay, alakit. Awanan maaramidan pa eh. Agduray mat itati patas a hustisya. Saan laeng apara kadagiti baknang akunada. Sumangpet ka na ni Doña Candida. Kat sangwen na dagiti kaso na iulikin ko na. Saan lang ngayon at ikaso nga inyuli ni Eloisa ti sangwen na. Adda kanupay sa balay. Maisalakan nga tapay babaan ti kwarta na. Ay, sa bagay, baknang. Babalin dalat ang aramaten siguro dayjay. Tapno saan ang mabalawd. Kumusta ti biyahe yo, mami? Makabanog. Iso naginana tayo pala kumay di Manila. Da kayo man kit di. Agawid tayo kung ayaw mat. Magagaranak ngamin na makadano ni San Mariano. Adu, ti pa kaikawaak bahit ti kawan ko. Ti ka di man ang negosyo, ti pampanunutan nyo? Wan, sa anak pa nakabro ti tinakalapukaw ko iti napalabas ng eleksyon. An-anwan nyo ayat kinabaknan. Adaya maitugot yun to, oray kusing, numatay kayo? Ne, apay apatay ti sasawam Jonas. Saan tayo amaliklikan dayta, mami? Mapantayo amin dita. Wan, ngam sa anak pa abatay. Nagruna itakot, nakarikubur akon. Isungad naman ang panawan ko mga sikaso kadagiti negosyo. Sakbay dayta. Tipay kaso yo ti sangwan niya. Saan aparikot dayta? Saan aparikot? Tinyuli kanyak ni Eloisa darom. Nalakalalo so taktay jay. Anya? Unwat. Sige dawal saya atem jagmaneho ta iridab kubit. Halaga na banugak itinapaw ta biyahe. Kumusta kayan, madam? Agyaman akta, nasalunat kayo nakasublay. Natuok lang ti panagbiyahe itinapaot iti tagatang. Day talaang Agluto ka ba day ti pagugusto ka masidato niyak? Mailiw ka dagiti taraon tayo ditoy. Uwan, madam. Ngam dumawas kami laang kendawali di tiyandaan. Awan ka diti stak iti ref. At ngam tay paborito yung akare-kare ti awan.
Sige karon. Tapno dapay gundaway ko ang maturog. Ringan dak tulatan. Wen, madam. Nakatsinda tamatlaan yan, Labs. Labs. Awan katit nadlaw mo kan, madam. Si maranta kan limukmag. Siyempre, anya tinararamid na ginagbagasyonan na. Magan maturog la siguro. San pa yan na stress? Anya nga tati mapasama. Numaamuan na dagiti napasamak bayat ti kaawan na. Naibagak matking kan. Awan tayo jahin kunakmat. Unmut kit di Unak ano ibagan ni Jonas ti may papan itidayjay. Tako na ni madam. Asikaswan na kano ti negosyo na. Kanasan na kano nga parikot ti kasong indatag ni Mayor Eloy sa kengkwana. Anya? Saan na pa yung amo ti daduma akaso na? Saan pa yung bagbaga ni Jonas? Ala! Uy, anya nga tati reaksyon ni madam? Nung maamuan na nga aristaran dan. Mami, mabalin tayo ka dito agsarita. Anya dayta. Nakaina na kayong siguro basitan. Naskan am-amuan nyo daytoy. Anya dayta. Kasi tinyawag ko kada kayo. Masapol nga agpakita kayo iti police station. Anya. Ibagat kada kayo. Bimaliktadan ni Mr. Ong. Anya ti kayat wasawat. Kinapod no na. Adda sa bali awaran to barisyo. Anya, apay. Anyat imbagbaga dayjay nga onan baid. Kinapod no na. Manuabulan na nakabalod. Kasano nga... Natiliw iti day dinaudi at transaksyon nyo. Apay, anyat tinararamid na dawal. Natiliw dagiti kargamento. Tada nang itip ka dagiti pulis. Anya. Naimbaglangan. Tawan natiliw ka dagiti tao yo. Ado ko mati agsaksi kontra kada kayo. Sulpag. Imbutaktakan ni Mr. Ong. Ada kayo ti kadwana iti smuggling ken drug trafficking. Sana po nula ita. Isong agrorotap tinayuli akaso kada kayong mami. Wan mat kayam sir-sirbim dawal. Payakas jay tidak pasamahak. Sana siya ti kasarita yu ti dayta madam ni Jonas. Anya. Imbaga na kanyak, ngayon di makamo karagiti amin na negosyo yu agraman illegal. Kasta. Wen madam. Amo ni Jonas dagiti illegal na negosyo. Kastarod. Sino tinagibagakan ko na? Damakin nyo king kwama. Ngam no siyak tataman nyo. Nagbigdot kayo. Pulos sadyak namnamaan ngagsabat ti dalan tayon, Doña Candida. Tangsitan na kon. Kaya't mo ngay parupa kanyak, akabailan na ko na dungparen, tamaysakan, abayor. Awan kasta panunod ko. Ibagakan ka. Saan lang akaskan ka? Timang paibalod kanyak. Saan kayo pailangan nagbalbaliw, Doña Candida? Mami. Dinaklap dan Jonas. Kayat ko pa'y timabalod ngam ti agkurno iti dayta a babae. Amay salangan nagbali na babawnan. Isukit din timang paibalod kanyak. Oray pa'y saan kayo nga indarum iti inaramid yu kanyak? Saan yu matlaang ama itarayan dagiti nadadagsen pa'y basol yun, Doña Candida? Anya. Kat dagi jaya basol yu, ti umdas amang palungsot kada kayo iti pagpalutan. Sanak ang mabalod. Ramatit ni kwartak. Kat uray iti kaso ngay nyulim kontra kanyak. Saan nga umdas? Ngay sut pa kay baludak. Talagang awan sa napulos ti silid ti kinaimbag iti kaong ganyo, Doña Candida. Mapantayon, mami. Datayon ti buyboyan dagiti tao. Nangatulat ta ti purwana, friend. Ada ka di ganas mo, abang pakawan ti kasjaya kita ti tao.
Talaga nalaos tigura na kan ka, friend. Awan amo ka basol ko ken kuana, friend. No bilang taan yaman ti mapasamak ken kuana. Awan pakakonsensya. Wan mat kiti anya ko ma. Ay, iso lang arudan ti naglawag ang nakabasol. Iso pa'y tinatangsit. Ay, day tangarod. Nagiti kakasjay kita ti tao ti talaga ama ipaayan iti leksyon, friend. Podno day takin unam. Kansa namat maturog ti Diyos. Isong ay talit tayo latan kan kwa na ti amin. Wena, saan mo ta mabalin? Ada tayo ti agkid daw iti pamakawan ti apo para ken kuana. Iso ti nagbasol. Kat iso mismo ti rumbang agpakawan. Ay, kasta nga rin tinapasamak, tatang. Ay, nagdakas at talaga. Kasday lang nga rudan, tinapasamak ken kuana iti napalabas. Wen tatang, awan makuna pa nagbabawi, wen no pan nakaleksyon, wen no pan nakakarmatikas ken kuana tatang. Hagas, iti kaaduan ti tao, naibaga na kanyak, asaan laeng akas kanyak, balin akatulong, ti mangibalod ken kuana, ken pagkidawan na iti pamakawan. Ay, anyang arod nga ay anak kaw. Hawan basol mo ditan. Talagang awan tatang. Kasi tinakunak ken munik. Anyaman ti mapasamak ken Doña Candida. Awanen pakakonsensya. Ay, podno da ita. Panawanan. Tapno agpatingga ti panaglablabos da tatang. Anyang arawd ket isumot ti sinurot na adana. Kilaw adana. Iso ano anya ti pagtungpalan na. Ay, awan, mapabasol na. Inyalakit din nga agpaisaw ni Doña Candida. Anyalakit din nga agpaisaw ti adot kwartana. Wenno baknang. Nangato dala unay. Hanggang makita man ita no adda maaramidan ti kwartana amang isalakan ken kuana. Wain, dakas ti saan ama makawan iti nakabasol ken ka. Ngamrumbang laang siguraw amba ituloy lata ti daram ken kuana. Tapno awan pagpanakkel na no mapalawd. Ayok ka, Mr. Ong. Agyaman ka ta sa anda ngayon palubos ang mairwar ka dita siltang. Tumpatumpaan ka kuma. Parawaran. Tapno patega kinata ka sa lamit mo to niya kateta. Katagyaman siyak. Anak kamili siyak. Dakal pentot alamin ko. Anya, Awan kayam selbek kerapak nang. Nang lona no na tao takas. maag ka. Olay si kamaka. Ibagak ken kapot no. Pinanggap na kala si anak mo ay takas. Kateta. Anyat kayat mo asawan. Kaya't na iso ko mapalot empes ka. Iso na siyadak ken kuala. Ubeng pakat saya masakpayan na. Anya, Kanadoktalan lang, poles. Plantad na pasamak, panapamalang na. Nga iso katwak, illegal negosyo. inaramid ni Jonas ti kasta. Juan, napatag sika eti anak sika. Ngam nagkalikan niya kasi. Iso no agdalumbang agikalo. Awan sa balin no saan sika. Tasikamot nagalamid dakas. Hayop ka. Umayad na ka te poles. Parak ko na ipalod na kamot na doon niya kandida. Mami, gusto na itan. Bayan na kamang si Diriti day tangayo. Adan ti abogado yo. Kat asikasunyo ti sabali akaso anayuli kontra kada kayo. Jagi palubos sa mabalo na Judas. Baknangak. Mami, adan to pa ibagak kada kayo kalpasan da ito. Pangasi yo, sir.
Saan nyo ko man apusasan ni Mami? Sumurot as itatalugod kada kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Parwarendak ditoy. Sandak nga ibalod. Wah, Nalawag tinangag yung nga imbagada, Mami. Nadagsan ti kaso ang nakaidaruman nyo. Ken ada saksi. ilaban ko ditoy. Mga laki ti kakalay nga bukado. Mabalid na parwaren na pinardayan aklang ni Mr. Ong ta saan kayat nga isulaan ti mabalod. Masigurado yung kadi, nga isola ang ti makam mo iti basol yung, Mami. O diya. Oh. Ado ti makam mo. Nga uray dadawal, ken dagiti tao yo. Oh. No allo ko yan idadagiti agsaksi kontra kada kayo. Adda nga tama aramidan nyo. O diya. Ni dawal launay. Adot am muna maipapan kada kayo. Naimbag tawanan dagiti kakadwana. Pinapanaw ko amin ang ida kalpasan nga inikag ida ti pangrugyanda. O diya. Panawin ang tapno sangun nyo dagiti basol yung, Mami. Nadadagsan dagiti na ikaso kada kayo. Smuggling kas kada drug trafficking. Kat day talaunay tinadagsan. Saan? Uray maibos ti kinabak ng kubasta sa anak ka mabalod. Mami, saan nyo kuman apagtangsitan ti kinabak nang nyo? Taawanan dagiti negosyo yo. Anya nga awanan ti sasawam. Apayan niya tinaramid mo bayat ti kawan ko. Pakawanan na ko, Mami. Ngam inlakok aminan. Anya. Sorry, Mami. Ngam day tangamin a kinabak nang tinagbalin amit sa. Tapno agbalin kayo adakas. Saan? Pinaiturayan kayo iti perakyo. Day ta tinangiduron kada kayo. Tapno agaramid iti maikaniwas iti lintag. Iso nga ita. No anyaman ti dusang akatukad tinagbasulan nyo. Naskan nga awaten nyo. Sana mabalin. Sana po doon nagtagay magbagam Jonas. Sana po doon. Sana po doon. Sana. Ha? Mami? Saan ko maawat na ita? Tulungan ta kami. Pangasiyo. Ipantayo ko may ti ospital ni Mami. Limot tagol da itoy. Hello, Labs. Anda ka pa dito ospital. Ito yung may labs. Ospital? Hindi. Kunak man nunapan kay dita police station. Wen, may kulong da ni Madam. Kabayatan na magadngan mapaluposan ng piyansawin saan. Anya? Yung bayat nga dahil din na kay ditiran na. Nagsarita da kang Jonas. Kitidang imbaga ni Jonas di may papaan ka na kiti negosyo da. God. Nagririda nga gina. Aging kay tikas taon ay napungtot ni Madam. Katita na high blood manan. God, kumusta mo taon? At tapay lang iti ICU. Kasanungatan. Kung nakano ti doktor. No makalasat man na mga no totally disablean. Anya? Sige. Supliya kaya ni Jonas. Ang mga nuwad na pangipawanan na kanya pinupagadang na. Tapos ta kaslamat dan morning ni Jonas kapag napasamak. Ngamin, kaslaysot na kay kapuan di pa nakatake manan ni Madam Candida. Sige nga, Rod. Sige, bye, Labs. Bye. Ay, anyan ti kastoy ang nagbanahagan ni Madam? Kasla, timot lang kinabak nang natin ang irubukan ko na. Wanon, Mayura, Fred. Totally disabled ka nun ni Madam at saanan ang makarecover pa itan napakarwang. Awan maramidan tayo to niya. Nalabi. Daytan tikad-tikad ko na. Nagkasang matan din napasamak kan kwa na. Wait nga ron. Paiso, saan anabalod? Arig na si babalod matlaang tong palpiyang.
Gusto ka to niya. Balod, titipilit, at ugaw. Tirigat na, kung saan ka no nakapagkid daw iti pamakawan ken ka. Awan parikot kanya. Tikang lunaan ko ma. Makapagkitaw iti Diyos. Kat no di na bayaramidan da ita. Awanan mabalin tayong to niya. Anya pa ita. Awan sir-serbi ti kinabak nang da. Anyaman nga tikon ko namad ni Jonas. May saan ang nayo ni di pan nakaatake na kat di panangibaga ni Jonas nga inlako nan ti kadakalan apaset ti negosyo da. Anya? Tinsalaangan negosyo da ije Amerika tinabati. Tako na ni Jonas, no mabalod ko man ni Madam, mapanmot ta ni ije Amerika. Anong kasano ita? Na-disable mo at ni Doña Candida. Sino nga iti mga iwan ken ka na? Nakisarita kanyak ni Jonas. Uray ka no dubyen na ti sweldo, basta ay wanak ni Madam. Ay, okat si ka Tirigat na ka. Ada panggap min kindawal. Panggap yo? Wal. Plano miti agkasaren kendawal. Ket sika kumati mangkasar kada kami. Oh, wow! Good news da ita aton niya. Narigat namin ti agmay-may sa friend. Siguro, saan ko maibaga no anya tirik na wenno. Piag may sa aton niyang. Kan di mo tan agpapatubat ni dawol. Sige. Umay kayo dito yung opisina. Taurnosin tayo ti kasariyo. Kan saan la kumaamang kasar ti aramidem Anya pa'y? Mabalin nga ta. Asikati may saan ni nang may. Anya? Ay, sus! Siyak tulatan ti ninang ti umuna nga anak yu ken dawel. Huwon anya. Maawata. Narigat ngagpaiso no. Mga nakaiti kasar ket balasang kapayman. Saan nga iti dayta? Ang may mayat no ninang akto iti umuna nga anak yu, friend. Alaman langan. Sige nga road friend. Bye. Bye, Tonyang. Agkasunday ta. Asino ti makaiba ka? At ti best friend ko, kat iso ti mangkasar ka niya. Kada kami iti agbalin nga asawa. Nakarma at talaga ni Doña Candida. Dinan maliklikan dagiti kaso na. Ngam malasatan na nga tapay ti panakaatakin na. Anya jay kuna ni Sheila. Nakakomatos pailaan. Gapo iti panakaatake na. Ay, kita manlaang tibiyag nga agpaisaw. Saan mo ama ibaga dagiti mapagtang? Huray ko na manasalon at ka, no dumtang ti sagubanay. Dumtang adi mo malapdan, wenno naliklikan ng runa ken patay. Isok asayaatan, no agaramid kalata itinasayaat, bayat asibibiyag kapay. Ang baling ka kumanatid ka, Jonas. Basol ko, dawal. Saan ko ngaminan analapdan, tinang ibagakin ko na. Jonas. Makonsensya. Inuray ko latta ko man amamuan nanto. Awan basol mo. Rebang na lang alamon. Kaya't ko lang nga ilintag ti madi, dawal.
Uray na atakin iti na minsan. Saan latta nagbaliw? Natangsit latta. Kita man tinapasamak iti nagsangod akin ni Mayor Eloisa. Imbes ko mga agpakumbaba. Ikarit na pailang ti kinabaknang na. Talaga na nga to ni madam. Ngam adda saan nga ammo ti asino man. Da kami lang a pamilya ti makaammo, dawel. Anya dayta. Ammom kadi a nagtaod mat iti nakurapay a pamilya ni mami. Anya. Dayta ti pudno. Day di papati talaga abaknang. Ken ad-adda manen iti nagbalin a soldado ti Amerika. Kasta gayam. Saan nga minan ang nagtalyaw ni mami tinagtaudan na? Nagarilatan ti madi iti kaunggan, ken panunot na. Itala nga mamakit. Talaga nga awan makaammo, dawel. Ket saan kong ammo, tanalaos ti gura. Igura na kin Eloisa. Nadlaw ko nga ron, di nagsabat da ang police station. Rum sik dagiti matay madam. Ado ti kayat kong ailintag ken kuana. Kayat kong awan pagtangsitnan. Iso akas jati inaramid ko kadagiti negosyo na. Awan latta. Ngamita. Ay kasanon ti kasasaan na. Makaamon ti korte ken kuana. Masigurado nga agbayag dito yung ospital. No palubusan man ti ospital. Saan kong amo? No anyan to ti ibilin ti korte. Ang mga house arrest. Wano agtalinag ijay balay. Saan nga ta mawaswas ti kaso na? No may santon nga imbalido. Saan ko ang masungbatan tayo dawel? Iso nga. Agsakit ti ulo. Saan ko ang mapagsusurot ti linaon ti panunot ko? Well, Nick friend, isut inyawag kanyak ni Tonyang. Ay, daytan ti lifetime karma. Ita ang mapaniknikan iti maminsan pay, nga anya manadakes nga aramid ket agpatingga. Kang runani ti amin, saan ang makaisalakan ti kinabaknang no dumteng ti kas iti napagteng ni Doña Candida? Wen, ket tinakakaasi ita ni Jonas. Ti kakaisuna nga anak na. At damat kortada, baknang damat. Mangala day ti swelduan da, amang taripato ka ni Doña Candida. Wen, ket ni kanuton niyang ti kinasarita ni Jonas. Nga uray dublin na ti sweldo na. Wan, mabalin mat nito niyang. Makiasawa ka numutin ni Tonyang, friend. Kasta ka di? Agasawa da ka no kindawel. Tingay personal driver ni Doña Candida. Oh, wow ha? Ket siya ka no timang kasar kadakwada. Anya? Ay, agasam na ita. Tinero mo nakatulong akadwana. Iso mo timang kasarkan ko na. Ay, kasta ti panagtulid ti biyag, friend. Kasla pilid. No adda ka iti baba ita, intun madamdama, adda kan iti ngato. Makipagrik na ak iti napasamak ken Doña Candida, Mr. Mercado. Agyaman ak. Naragsak ka siguron. Tanakaibalas kan. Kasta ka ti panagkitang kanya. Nadagsak ti basol ni mami kan ka. Kahit natural ang maragsakan ka. Saan ka di? Sa anak akasta kadakas. No daytat panagkitang kanyak, Jonas. No tinarigagayak man ti panakadusa na. Akatukat tinaramid na kanyak. Kaya't ko lang ang amaikan iti hustisya ti amin. Amom ka di. No nasaya at lakumating pakita na. No imparik na nalaeng tinaimpusuan a panagkidaw na. Ang mga no naalukoy na. Tasahan akasken kwa na abim matuti puso na. Nala,
Siya akong tagkid daw iti pamakawan. Tasaan ko ang maibaga. Nuga po iti kasasaad na ita. Kat anya pa iti aramidan na. Tapno, matay laanan. Jonas, Pudno, nagbali na dakas ni Mami. Nga uray adot impaidam na kanya. Isupay laan ti inan. Alawen. Sana kadakes kunakmanan. Saan abim matuti puso? Ken, dakas man. Ti saan apan ang pakawan iti pada at tao. Eloisa, Ngem, sana nga siyak ti pagkidawan na iti pamakawan. Ngem kiti. Iti Diyos ti pagpakawanan na. ita, taawanan ti baal ni Doña Candida? Kan saan na kayo amalapdan pa kay ni Jonas? Talaga ka di nga awanan planong amakisinubyan kay ni Jonas? Nasyak mat nga iti mangdamag ken kay ti dayta. Ha? Talaga ka diyan na po kaumatan ti panagayat mo ken kuana ken. Anya, sika ti pagdamdamagak. Ita, imbaw imamot kanyak ti saludsud ko. No ita? Saan nga iturong ti panawan? Paspasamak ken gasat ako nada. Awanan panggap kong agsublipay ken Jonas. Siguro, makasara kak tumad iti sabali nga ayat. Tay ibagbagada, Mr. Right. Agpada ta. Kan may saan matadeta ti priority kitan? Kan kasi tinaibagakan ka ni tinaminsan, jak isara ti pusok para iti sabali pa nga ayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kasla aburido kalaunay, Beli. Ni Diego, nanang. Apay ti asawam. Kanayon ti overtime na. Di mo gud kaya, tadakkel tot maswilto na. Kumaano dakkel mo tiyaw awat na kat saan mo. Anya? Sa ano maminsan? Sa bali ti umapapay ti panunot ko. Kat, anya ti kayat mo asawan. Addan samat sa bali nga aramitan na. Sus, saan nadakas ti agatap nga masapulapan kam nga umuna ti atap mo? Nana, Kasaritam ti asawam nga maging kahit ti maliklikan saan mo nga apapaan. Ala, may ti diplomasya. saan ko akayat nga gapa kami, nanang? No maminsan, sana ka makaidna kapo iti mapaspasamak. Anak, Saan matikas jay idi ni Diego? Ininot nga dadagiti matlaw ko ang nagpaliwan na. Among Diego, saan ko ang may larawan ti kinaragsak ko no kadwa ka? Kas ita ka nito. Anyan. Diyak may ladawan ti nalaos a kinaragsak ko. Unay ngero tiyara ko mo kanya. Apay, saan mo akayat ti maara ko? Ang pagkidinasan, kinapuno na. Maslak may dahi tayo kitinalo sa ragsak ko. Ang mga nukon ang laang data. Putno di pagpagak. Makabartik ti ayat mo, Carla.
Mariknakbat ka ti barat ipanagayat mo, love. Carla, Sapay lang taag na nayon ka iti sibay ko, love. Di na kuman pampanawan. lading itak. Namamumati ka po na. Adi mapasamak tetasan ka di. Amok. Makasta nga rod. Mawatan ako mga rod. Aka na yun. Dahil lang dikit kita wag apapurking ka. Kanayon man. Kan sipod pa hindi. Maawatan ka. Ang kidawag. Amabalin ka di. Adito'y kang agpat na kita. Anya? Please. Pangaasing. Tapat gam ko matikid daw ko kan ka. Sige. Patkakikid daw mo. Ngam sando na maulit ha. Amo matindi ka po na. Pinaragsak na ulay, Diego, love. Di cellphone ko. Tumawag ka. Oh, apay ati mo sang batan. Sino tumawawang? Ni Mili. Apay nga rod ati mo sang batan. Saan ka nga danag? Maawatag matkat. Apay nga initot mo? Amok matkat. Uray ko na maawatan na. Amok ka na sakit tinakin mo. Unay ko naktikas jay. Nasakit ng paiso. Awan ka po nang sakit tinakin ko. Kaputa, sabi takmat lang ang itibiyag mo. San ka kumagsarita iti kasta? Agriring man. Sumbatan ko ma. Sige, mapanak iti salas tapno jak mangot ti pagsaritaan mo. Karla, mabitlaan. Di na ko ning kaskaso. Kasan reto yan. Kasan ang panawag kita ni Carla. Kasladyak kabalan ang pukaw iti biyak ko. Anya, sana sungsungbatan ni Diego ti awag mo. Pananang, kasla na idapay kit di cellphone na. Ay, ang mga nadamot ar-aramiden na. Makumikom nga taa. Saan ko man ngam mo? Gapoy ti kastangay naramid na. Tumaktakal ti hatap ko nga dan sa sabali nga aramid ti asawak. Ngam sapay la kumaata saan apod no. Kasi timbagakken ka, kasarita, manasayaat. Bayan yun nanang. Patsa ka maamuak tumat lang tipod no. Anya? Kasi ti kunada. Awan palimod adin to maibutaktak. Makamu ka. No saan man a tao. Paspasamak kan panawan ti mangipalgak. Apay nga tati sumbatan ni Diego ti awag ko. Itay pa'y nga awag kak. Anya nga tati napasamak kan ko na. Sapay la kumatasan apod no ti atap ko. Baliwak man ang nyawagan. Aday na. Nagring. Sumbatan na ko ma. Madana ka nagpaikit din. Ang mga nanyamat ng tinapasamak kan ko na. Hello. Ay, agyaman nagtasinong batang matlaang ti awag ko. Madanaga na kitayan tadi mo sungsumbatan. Papay nga may napagdanagan na kaya. Awan magtaga sa napasama kanya. Kasano? Saan mo matasumbatan ti awag ko? Nalupat nga rod. Sumbata ka may tahin. Isumata. Nag-chat siya. Basta ka di. Ang adamat landline nyo dita. Awan nga rod iti panunod ko. Kaputan, nagkatitinas ka nilipas ko. Nga marabiin. Nag-overtime ak. Iturog ko dito tama nga no may sugalak ngagmaniho. Katanya pa iti mapasama kanya. Iso Sana bali. Italang siguro dito Sige nga Rod. Ituloy mong aramidam. Sige nga rod. Agyaman at namawatam ti trabaho. Anyakat nga Rodan. Sige, good night. Good night. Love you. Love you more, honey. Ay na, rabiin mele, ngam siring ka pa'y laag. San ko pa'y ngamin anarik nati sa sangpot ni Diego, aya?
Sana ka makaturong, nanang. Amom, damdamagan ni tatang mo itay. Apay arabiin, katawan pa di asawam. Nanang, Madmadlaw na, kanayon ka nakaululimag, kan kasla may mayag. Kayat mo, takasarita mi ti asawam. saan, nanang? Bayan nyo ada kami ti agsaritan to. Kan mang sulbar no ada bilang dumtang aparikot mi. Ay, masyanak kamin kan ka. Kas itin ako na. Bayan dak lang, nanang. Saan da ka pakadanagan? Alain kang rod maturugin. Sana yakin no na mga agubar time ni Jigo. Isumunti ko, nana. Amangan no iturog nan iti opisina ta. Ay, maturog ka matan. Tani, bumangirak matan di tabalay me. Amangan numalukag ni tatang mo, katawanak iti abay na. Agmalangan tumanan. Anya ti mapaspasama ken ka. San ka kadi anaragsak? Tagpat naga kiti din namita. Oh, apa yan nagsinaay ka itinaunag? Amuglatan. Ada di mo nagustuhan sang kadi. Ibagam ko man niya dayta. Ni. Nagsangit ka matan. Ada ka di baso. Maawatan ako, ma. Taguray ko nag-ajak ribag ay masakitan. Diyak maliklikan, kapoy di sasaatan ka. Amang patilugar ko itibiyag mo. Nasakit ni kinapudlo. Saan ko akabubukunan ti ayat mo? Kasla na sugat ni puso. Itinanggag kong ay balikas mo ti I love you iti asawa. Amo, awan ka mga nga ambigibon. Uy no, ang sakit tinakam na. Diyak malaptan ti bakit. Saan ko nga mo? Nangig mo kaya? Tawag lang ang masaktan, love. Ang anak mo titirig na. Lumay, amok na niya ti kasasaan ko itibiyag mo. Kasi tinakunak. Sabi taklaan ka. Carla, Mabalin ka di. Pumanaw ka na. anya, Please. mawatan ako ma. Juan, maawatan ka. Hindi pailaan. Nasakit kaya. Ibagbagang ngay ayatan na. Adamay sa baling ngay ayatam. Ada kami ngay ko ditayat mo. Di na pusom. Nasakit gayam no ada kabigay mo. Kat sigurado, akas na timarik na ti asawam no maamuan na. Nasakit gayam, Diego. Gusto na. Saan ka nang nagsangit? Tadyak kayat na makita ka ang kasta. Sorry. Diyak ngaminan masar ka ng terek na. Carla, Saan mo akayat kang sakit tinakom ko? Ngam kastan ti mapaspasama. Maladingitan na. Maasyanak itibukod ko abagi. Payakas to, itinastastra ko. Masakitan ang unay. Isa pa nga asim. Pumanaw ka pilang. Carla, Pangasim. Kaya't ko nang may sa. sige. Paray dati ko nam.
Panawang ka pa yung harad. Naglagi pa. Ay, tengka Carla. Nagsayaat kat ko manadang gantay ta. No siya lang ti pangibagbaga. Ngap ti dagas na. Dua kami di tapuso. Dua kami pangibagbaga mi ti dayta. Carla. Gaman yan. Anya na nagsakit. Na makibingbingayak lang iti dayta pamatag. Kunak man maturog ka na iti opisina yo. Kumang nabanlog ka. Kahit ko ti makain na iti gusto. Kahit hindi maturog. Sige, sumarag ka nga ron ka na. Mariginag ti panunok ka. Saan mo alam na dati sofa, Mabitlaan. Tapasutak dagita sapatos mo. Kalpasan na, sumarag ka ni Tisilet. Masapul nga gidda ka na saya at itikamat. Tapno makay na naka. Nagyaman na ka. Nakadungdung mo ka kanyak, Mili. Anyong kat nga rotan? Asawa ka nga rod? Tangrunaan na. Ay ayatan ka unay-unay, honey. Mili. Amo ka kasta kamat kanyak. Ay ayatan nakmat. Naupay at aparikot itipiyang ko. Nadingitak no saan ko ama ipaikan ka, honey. Juan, sorry. Ngam saan ka ama ipayan iti anak. Gapot ada deprensya ti matres ko. Anya day tuwi na mapaspasamak ka anak. Saan ko ama isina iti panunod ko ti relasyon mi kin Diego. Ti sitwasyon mi. Nangruna ti sitwasyon ko kay Kuana. Agnanayon ka di. Amay katwa ag ababae iti biyag na. Akabitak latan. Nga iti uray intun kaano man. Saan ko ang mabukutan? Makibinbingay aklatan iti pamatag na. Ajak mabukutan. Saan ko matakayat ti kastoy a relasyon? Ti kastoy a sitwasyon. Apay. Apay nga isupay ti inayan ko. Aamok. Sipod pa'y abasol. Basol nga ayat. Hanggang napigpig sa tiguyot tirik na kan panunot ko. Diyan kaya tikastoy. Hanggang ad-adda ang nagturay ti pusok. Hanggang anihat ti aramida kita. Kindawag ka din, kanjay ko. Apalubusan na ko. At na nagsartang alugan iti batok. Ni Diego. Anya ti haramita. Makisina ka din kan Kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pinmana mo ni Diego. Laging itag. No aramitak tayo, Diego.
Mariribo ka na kunay. Kan, makonkonsensya. Ay, saan ako nagdadaal ti ka nito? Kan, agpakadaag mo iti kasera. Ay, nasaya at man tayo may kaanak ko. Uwan tatang, mailiwak ba't kada kayo? Ay, mailiwan na. Adda parikot mo. Ha? Adda siguro sa anyo ang nagkinaawatan kan Diego niya. Awan, tatang. Kaya't ko lang tagpalapas iti ka nito. Gan agyanak pa lang dito eh. Anya, Uwan, tatang. Nangalak iti bakasyon ko. Marit nakakasla, nabambanno ka. ay, agpudno ka man kanya, anak ko. Adda parikot mo, anya. Awan taong, awanan pariko, tatang. Ni ka di Diego, Awan, tatang. saan ka nga aglibak, anak ko? Nupay, jak kanunungan, ti relasyon nyo. Amok na awan maaramidak. Saan ka malapdan iti kayat mo? Amok. Nalaos ti panagayat mo ken Diego, iti laksid ti kinapudno nga addan asawa na. Asaan mo ang mabukudan ti panawen ken panagayat na. Kuha, tatang. Amok mo't na ita. Madamot pa mabasol ko iti bagik. Itirig na. Nagadot sa bali. Iti pa yung adasungsong batan na. Kan saanan anawaya tinakarit na iti kastoy apanagayat. Maawatan ka, apikit din asaan anak ko. Angem kayat mo ka diti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti may sa lalaki. Saan, tatang? Anya nga ron ti mabalin ko. Umatlagayam. Napintas ka. Ken ubing kapay anak ko. Nalaka nga ibagati, panakisina, tatang. Narigat nga aramidan. Nasusuro ko nga inayat ni Diego. Katukad ti biyag ko day tanga aya, tatang. Ipatay ko lakit no isot mapukaw iti biyag ko. Ngam amom aminamaag day tanga ayat. Aglanglangoy ka iti baso iti kastang aramidam. Da kayo adwa. Tatang, Saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin mo pa'y nga ilintag day ta anak ko. Agpanunot ka kuma. tatang. Kayat mo man wano saan. Masakitan ka. Kasanon, no maamuan to ti asawa na day ta relasyon nyo. Gusto ko man, tatang. Kunak nga umayat at palabas iti oras kan paginanaan ti panunot kan. Semon mo ti aramitan nyo. Ay, saan ka kuma makaluksaw anak ko? Kayat kalaang apalagipan ken ilisi iti agnanayon a basol. Toy ibagbagak ket pagimbagam ken panangisakit kukas amam. Asaya at mantasimang putmutlaan ni Diego iti rabi ay. Wan nanang, saan ka na makainan na una iti opisina ta? Tawan na saya at pagidaan na. Ay, hiwon mo't ngamin opisina agida. Nanang, siguro, napunas mo ti atap mo nga dasabaling aramidin ti asawam. Saan ko nga mo, nanang? Gapo iti saan ko apan nakaipaaykan ko na iti anak. Mabalin ang sumapol iti baby maker na wano anakan na. Anya, ay adday ta ka manan ako nak. Kat siguro, no mapasamak day ta. Awan maaramitan, no di mga klon iti amin. Anak, no day ta ti pakaragsakan na. Awatag. Tapod no matadyak maipaay ti kayat na amaadaan kami kuma iti anak. Imbagak lang arod meten amang ampun kay laengen. Nagaduri tato ubing nga awan ang naganak kadakwada. Wan, ngam, sa bali laang di nagtaod kada kami, nanang. Timbang patgayam ni Carla, Mang Teban? Wain, agbakasyon ka no.
Nasayaat man nga rod. Mabalin ka di akasarita, tata. Jarlon Barok. Kahit kumata makasarita. Nabayagan na jak nakasarita. Ngamin, jak masit gan adda ni Diego. Jak kahit asyak pa iti pakaigapan ti ririda, nubilang. Among Barok. Kaya't kumatin nga agsinat tama iparit ti relasyon da. Tata, Ang kasladyak maakal ti anak ko iti sidong ni Diego. talaga akas ta, tata. Agbalin atulang ti may sa tao nga gayat unay. Ket husto ti kunayo. Uray niya ti ibagbagam. Di dadengged. Yakmat kayat nga agnanayon nga aglanglangoy iti basol ni Carla nga anak ko. Kuma, makapagpampanunot matlaeng. Tauray anyat aramidan na. Di nan tumatagi kwa iti agnanayon ti ayat ni Diego. Taaddan sa bani nga agikaw. Podumot kit dita kunayo, tata. Ay no apay kit di may. Nagado ti sa bali. Gamday jay pay a Diego ti inayat na. Ada ako nito apartment ni Carla. Yung... Uray ka. Nakapadlak iti Ruara. Kahit nasa unay ta. Ako ni Carla. Kinapaya di nasungbatan ti hawak ko. Anya ti kata sa unay ito. Pimanaw? Nagawid nga ta. Awan mat nasasaw na kanya. Wino, mapanak iti trabaho na. Amagano di na lang kahit asumpatan ti hawak ko. Sipon na o di ay ko dito eh. Saan ko na nakasarita? Di na matinsumbatan ti hawak ko. Nung saan? Nasken ang makapagsarita kami. San ang mabali na mapukaw ni Carla ay dibiyak ko. Kaano pa yung tangawan? Agdamagak itinlanlod na. Anya nga ay kumusta kayo mutun ken Diego, anak? May nalamot ang masapa asumangpay. Nasaya at mat, nanang. Sipod day di ko na nga ag-overtime kan maturog iti opisina da, adimot na naturog. May nalamot ka na masapa sumangpat. Nasaya at ano kasta? Adda naglaw ko kan ko, ana. Anya manan. Nakaululima. Lumalpas kami na mangan. Sumrel ka iti kwarto me kat iturog nan. Kasta? Uray kayat ko kumapaya kasarita. Nabanuga kat kayat kunti maturog ko na nalatan kat maturogan. Ay kat, mabambannog mat nga tang agpaysua. Nga taa, Alakit agyaman ka. Tasaanan ang marabrabyan kan nasapan na sumangsangpait. Agyaman na. Takayat mo ti makisarita kanyak. May kakadi. Tapno sermonan na, Jerlo. Carla, Amuklatan, nanya ti bagam. sapay la ko ma. Tasan nga agsakit tinakam mo kanyak. Nasingad ta nga gayom, Carla. Kahit kala nga ilisi iti agnanayon. Kan nadagsan a basol. Pangaasin, saan mo kumaasang kaulit day ta kanya? Napatag ka kanyak, kas gayom. Iso ajak kayat nga aglanladingit kanto. Kan agnanayon ang si babasol. Mabalin ka di, ustunan. Carla, Sinermunan nak ni tatang. Ita, kastamanan ti aramidam. Kaya't ko tagtal na. Ay, awan makasi nga. Iso ang agawit ang... Kasla nga, ad-adamat amaririro ti isip ko gapu kada kayo. sige. Ladingit ang mangnamnama ang makapagpampanunot kan tumatlaan. Kan maamiris mo abidot ti sinirrek mo a relasyon. Jerlon, Anyaman ti ibunga daytoy, Carla. Saan kang agdanag?
Adda kami kinitatateban amang saranay ken ka. Agda nagsat ng alugan iti gato. Sinurot na ka di, Diego. Naamuan malakit di, nga awanak iti apartment ko. Kan nagpakadat iti trabaho. Anya ti aramidag. Makisinat ka din kan kuana. Anya ti aramidag. Ibagak ka din kan kuana. Alipatin ako. Nga, absi na kami. Apalubusan na ko. Dahil ka diti kasayatan nga ramitak. Kas kayat ni tata. Mabalin ka de kasarita ni Carla, tatatiban. Mabalin ka di, Diego. Sardingamon ti anak ko. Ay tek ni Carla. Kalukuan day ta. Kasano nga ibagam nga ayatam ni Carla? Ket addan asawam. Saan ka kadi amaasyan kan ko ana? Tatatiban. Dadadaalam ti biyag ti anak ko. Ket no talaga nga ayatam ti anak ko, palubusan maruden. Agsina kayon sakbay amaamuan ti asawam. Tata. Pangaasim. Siyak kumatidenggam. Sardingamon ni Carla sakbay asyak ti mangibaga iti asawam, iti maipapan iti relasyon nyo kan Carla. Anya? Aramidag data. No di mo aramidan ti ibagbagak. Palubusan mo ni Carla. Tatatiban. Kikit ti poskol tarupam. Agasam data. Maiturad mo pa iti sumango kanyak. Idinto ta tinaktakaw no maipari ti relasyon nyo kan Carla. Put din yun data relasyon. Diyak maaramid dayta. Ibagak ken ka, Diego. Maaramid ko ti imbagak. Ket sa anak amang rabrabak laeng. Tadyak kayat nga agnanayon nga aglangoy ti anak ko iti basol nga ayat. Maawatam! Ladingitak ti inaramid ko. Gamda ito'y tinaglagi pa. Ket amok ang maawatan nagtumatlaeng Carla. Awan naganak nga aggusto ama irubo. Wano matebang iti dakas ti anak na. Tikit ti poskol ti rupa na. Maiturad na pa iti sumango kanyak. Idinto taam muna. Nga agdadata abasol ti relasyon nyo adwa. Adam. Aday ta. Saan kamat ano? Saan kamat anatay adisimango ken kuana? No na ba alam ti saan asimmango ken kuana iti maysa nga aldaw? Do aldaw, makalawas, makabulan mo no makatawan, aging ga iti agnanayon, adi mo makitkita. Saan ko apat yan? Aga po iti saan yun ton apa nagkita. Ket umdas nga ipatay mo dayta. Panunutem. Kabit na kalaeng Carla. Ang makibingbingay kalaeng. Ket uray iti kaano man. Saan mo ang mamukudan ti panagayat na? Saan ka ngagsangit? Dirumbang asangitam ti managbasol a relasyon nyo. Taawan tot na saya at amasakbayam. Ken awan maganab mo. Ngamkit di. Tungpal biyag abasol dayta. Ulitak anak ko. Daytoy ibagbagak ket pagimbagak. Ken panunutan ko ma. Di adal ka. Ngam anya ti inaramid mo. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Baliwam to ti mangrugi. Amok anak ko. Masarakam tumetlaeng ti lalaki. Ama ikarila unay dita ayat mo. Sana mapalin at di ka makapagsalita kay ni Carla. Diyak kabalan ang po kay di biyak ko. Dito sa anak nga umadayo iti lugarda. Nang runa iti balayda. Makitak dito yung rumar.
mapaspasama ka. Nas ka na makasarita ka. Ito nagsardeng ang motorsiklo iti patog da. Sino mo tayo dyan? Lalaki. Nalawag ang makita kong manipod dito kotsek. Day dyan. Napaniti balay na Carla. Ni Carla tinangilukat iti rida. Simrek ti lalaki. Sino mo tayo dyan? San ang mabalin? Uray anyat mapaspasamak. San kong ipalupos ng dasabaling agtagikwak ni Carla? Uray pakatayak. Ngapay muna itirabaw ti pangkay ko. Sakpay ama agaw na. Silpon ko. Nimili kong makawag. Hello? Han? Ayan mo? Di mo't ko na kasumbura ka kiti opisina kita. Kasano si Maragka ko nam? Imawag ka kay Chay kat kunada nga awan ka pa yung Chay? Apay, chiksikapan nak. Hindi. Ay, saan? Imawag ka kay baga kumaado magasak nga umuna iti opisina. Sakbay ang mapanak kay Jay Mall. Asidagamin iti Mall ti opisina yo. Pasensya ka na. No di mo nagustuhan ti naramit ko. Saan nga ti dayta? Isyak ti rumbang agkidaw ti dispensar. Kilat nga min nga da breakfast meeting ko. Iso jak na ipakamuking ka. Okay lang. O sige nga Rodan. Aramido mo ti trabaho. Bye. Bye. Ay, pumanaw ko nito eh. Ang mga nuanyak pa di maramit ko. Namjak makustuhan tinay matangag. Nusyak, di takpastragan. Gamno sa bali, mismo pa'y ani Carla tinangilukat. Saan ang mabaling ka ito eh? Idi, mapantag pa siya rin mall. Wano iti parke. Wano, igid ti baybay. Agyaman Jerlon. Saan ko malipatan dagiti? Sa bali iti. Sa bali itan. Amom asan ang maiparbang ti panakirelasyon mo kini Diego. Amok, pagpalpalabasan na kalaan. Nang runa, no adda saan daan nagkinaawatan ng agasawa. Umaykan ka. Amom adi mo tumabukudan. Ay ayatan nak ni Diego, Jerlon. Basol nga ayat. Tadwa kayo itibiyag na. Dwa kayo ngay ayatan na. Tadyak dyan. Adi na ayatan ti asawa na. Jerlon. Aklo naman wano saan. Binulsak na kati ubang nga ayat ni Diego. Taday tala ang bagim ti inayat na. Saan na pudno tayo ta? Pudno ti bagbagak Carla. Uray agan ano kayo. Di nanto mabalin agudwaan ti bagi ken puso na. Pangasim, pumanaw ka. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan makatubang kanyak nga agayat ken Diego. Ken maysa. Awan karbengam amakibiyang iti relasyon mi. Tagayam kalaan. Pumanaw ka kuman. Saan ka akasapulan? Saanen anasken nga abugan nak akas laaso Carla. Sige, mapanakon. Ngam ikarkararag ko payla ang tiragsak mo. Jerlon. Napatig ka kanya. Katkas kintatateban. Saan mi akayat ama isagmak ka? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Apay, anyat napasamak yung agayam kan Jerlaun.
Nakapigpig sa tibosis mo itay agsarsarita kayo. Pinapana mo matlatan akasla ng habog iti aso. Kas jay tirumbang kan kwa na tatang. Man nakibyak. Man nakibiyang ko nam. Awan tatang. Awan ti asino man amakibiyang iti pakasagnan ti pusok. Nagpapan kanyak na amam kasta. Ladingitag tatang. Ngambukod ko arit na daytoy. Pakasagnan ti pusok. Wen, pakasagnan nga agpayso ti posom. Ngem saan nga umno? Saan amay ka natagday tarit na? Tabasol ti panagayat mo iti addan asawa na. Basol ko kadi. No isot nakarit na ak iti ayat. Dalawa ka basol. Ta saanan anawaya ti tao nga inkainayat. Isaksakit na kalaang ni Jerlone. Kas may sa agayam. Di na kayat amay tubang ka iti dakas. Agyaman ka kit di ata isakit na ka. Saan apa nang isakit tatang? Panakibiyang. Kan awan karbangan na. Ay, saan ko nga mo anak ko? Di adal ka mo titikunak. Ngam nagbalin ka amaag. Gapo iti dayta ubaw a panagayat. Panagkunam ka di ka. Kunan tatang. Saan kayong magdanag? Tapno awanan sermonan nyo. Agsubli ako ni apartment ko. Anya. Apay anak ko, awan ka din serserbik nga amam. Sa anak ka din anapatagkan ka. Taawanan apolos ti denggam asao. Linaksid mon anamimpinsan nga ama anak. Ulitek. Saan mo ko mga urayan amaamuan ti asawa ni Diego ti relasyon nyo? Amangan, no paibalod na kayo adwa. Ay, Jadlon Barok, sikala ko man ti makaammo nga agpaspasen siya, wen. Saan kayo amadanagan, Tata Teban? Saan to nga agsakit tinakam ko kin ni Carla? Naging magkalakit din, Barok. Napatag kanya kas gayam ni Carla, Tata. Ang awan san patigtakin ko, ana. Kaputan na bulsak iti ubaw apamatag ni Diego kan ko, ana. Kaya't ko ang magupid din ti relasyon da. Kat numabalin. Siya akong ti mangipalgak iti asawa ni Diego ti relasyon da giti doa. Anya? Naitalaang ti amok apamuspusan, Jerlon Barok. Ang mairamraman ni Carla, Tata. Kaya't yung kadi amay sagmak ni Carla, iti dayta nga aramidin nyo. Ngam ad-adda ama ilumlum iti gayong-gayong ti basol. Iti pan nakirelasyon na, iti addan asawa na. Kunak man no, daramidam ako na medyo opisina yo. Iso na sa ka arimwar. Ay, medyo nasakit yun ako. Iso nagawid na kadagos. Linagpas ko lang ti meeting ko. Kaya't mo, tamasahyan ka, tapno makaginawa ka. Saanin, makaginawak mo't katan no, may turog ko. Sige, sige. Sobre ka pa iti silita. Anya nga tati mapaspasama kiti asawa. Sabali ti padmadlaw ko kan kuanay ti kalabas ah. Sa anak akayo, wano bambanti ati makadlaw. Makarik na akmatkan. Saan amabalin niya aguli makaklatan? Nagkumagaklatan iti suli ako nata. Naskan amaambak no niya daytoy. Sapay ako ma. Tawan takas amadugtala. Nariing manenday tanga atap mo. Saan amaliklikan nanang? Pinipilitak ti bagik amang iwaksi iti mading atap ko. Ngam umapay maglata. Anya? Sa anak abato nanang? At anak rik na. Ay, anak. Ngam bay andaklaan. Kabaalak na ito eh. Ngam sapay la kumaa. Ta saan to apo may sudagit at parparik na kanyak. Meli. Wala na. Sa bali ti agparparik na kanya.
Sinarpag. Anya da ito yung mapaspasama kanya. Sana sumina di panunot ko tinakita kita. Sana mabalin. Ganda sa bali ang mga agaw kinikala kanya. Kas itinakunak. Uray pakatayak. Nakasagana. Basta yak magpukaw ni Carla. Napay. At ka di sa bali pa'y alalaki itibiyag na. Malaksig kanya. O, tsaki palobos. Masapon na siya lang ti pagbayan na. Wanan sa bali. Katno at da makaamudita na. Mabalik ka di tagsalita. Makaturturog ako na. Kahit kuntiagin na nakin maturog. Kasta kadilat na kanayon, tunggal kidawag ti panagsarita ta. Irason mo ti pan nakaturturog mo. Imbagak matangking ka na sakit ti ulo, kan madbadi ti pagbaki. Napay, anya ka ti parikotay. Kastalatan? Amo ka, ada pagsaksakitan ti ulom. Awan tali na ay ti panunot mo, tada pakariribukam. Anya day taasason. Sa anak abato, Cheko. Adariknak kan adda mapalpaliiw. Ibagam no adan sa bali ana sarakam. Sa bali ka itan. Takalan tinagbaliwa. Guston, di mo amo ti pagpagamagin imon kay dawan. Sapay la kumata kasta nga agpais. Sapay la kumata nagpintutak. Tano maduktalak nga da sa bali a paglulukuan. Tsak amon asaritaan. Mile. Saan aga po taawan anak ta? Laklaka umot ng timang talikod kanyak. Saan ko nga'y palubos akas talatan? Gusto na. Amom awan sir-sir bida kitang ipagpagam. Tasan napod no ti atap mo. Awan papaik. Agat atap ka lang. Awan alamin ko. Nalakala ang ipagaday ta. Nadalos ti konsensya. Ngam sa bali ti sao iti aramid. Mapaling ka di. Kahit kuntiagin na. Nasakit ti ulok. Kat adadaas sumakit kada kitang ipagpagam. Awan mo't narod kas-askan na. Awan kas-askan na kan ka. Ngam siyak adda. Gaputa sa balin ti madmadlaw ka kan ka, Diego. Kat di nak mapabasol no kastoy tirik na kan panunot ko. Tas ikamot lang ti mangmangtad iti motibok nga gatap. Anya? Iso siguraduam. Siguraduam asaan apod no ti atap ko. Tano pimod no? Nasakit man. Ngam awan mapalin ko. Agsinat ha. Anak, anyaman daytan. Ngam aguray ka, nakapagsarita kayon ken Jigaw? Wan nang. Kat, Natural. Naglibakan na. Ngam saan nga agpatingga ita. Ta oras gada na duktalak. May salaan ti sa oknanan. Agsina kami. anak, Wan. Day tati kaimbagan nanang. Uray katawan anak mi. Kanday tati amok adakkel arason ang nagsapol iti sabali. ay, ala, Basol ko katino da diferensya. Kat saan ko ama ipaayan iti anak. Nagayat ka di akastoy ti kasasaad ko. anak, Namukla ko maakastoy. Sa anak-anak ti asawa pay. Uray ay ayatak iti ni Cheko. Tamok aday tamat lang ti rason nga isukat na. una yun ti kastoy na pagtengken ka. Saan ko nga amuno niya ti aramitak na. No sangitak daytoy ag-asat ko. Unuan niya. Kaya't yung asawan tata, pimanawan ni Carla. Hey, wen barok. Nangrit na kadagiti imbagbagata adwa. Maipapan iti panagbason a relasyon da ken Diego. Ladingitak no nakibiyangak tata. Isaksakit ko lang ni Carla. Nasingad agayom ko. Kung diyak kahit adakdakas ti pagtungpalan na.
No agtultuloy ti relasyon da ken Diego. Ken sigurado, mairubo no maamuan ti asawa ni Diego dayta. Dayta ti ibagbagak ken kuana ngem kaslaawan mangmangeg na. Di na kayat adenggan ken awaten ti ibagbagak ken kuana. Gapot a binulsa ken pinagtulang tinalos a panagayat na ken Diego, tata. Ayat apa nagbaso. Dayta ti saan a maawatan ti gayem ko. Hanggang ay sapay la kuma. Tadumteng tumit lang ti aldaw a maawatan na ti amin. Sapay la ko ma, tata. Tasipod nam amunan day di a Diego. Nagbalbaliwan. Nga ora iti pan na kailangan na kanya. Ket kasla mapilpilitan laangan. Sa anak a mapukawan iti namnama, Barok. Saan ko nga ipalubos nga agnanayon dayta a relasyon da? Saan kayo agdanag, tata? Tauray kasi ang nakagura kanyag. Bayabayak latta ni Carla. Napatag-unay kanyag tigayom ko. Agyaman nak, Barok. Kasi tinakunak. Napatag-unay agayom ko ni Carla. Katjak kayat ama iwawa. Mabit lang. Diego, Pangasyo, tata. Kasaritak ko man ni Carla. talaga anapos kulmet ti rupa man niya. Imbagak lang ruden adi ka nagpakpakita. Kansardengamon ti anak ko. Lading itak tatatiban. Gauray pagsasahundak. Awan anyaman kanya ka. Di napatag makasaritak ni Carla. Pangasyo ko ma. Awan dito ti anak ko. Nakita kay di kalman. Ngam sana ko na di manon. Imposibleng awan. Sanak mo't lang apumanaw dito eh. Aging kay tijak makasarita. Pagbalbalin ng nakpay nga ulbod. Tatatiban. Nagawa na bain mo. Sa kalaklakayan, pagbalbalin ng nga ulbod. Sige. Aguray kay ti aging kat kay kayat mo no, adda mauray mo. Tata. Sige. Nuday tati kayat mo, addakin ka. Ngam lading itak. Ipakaamok da ito iti asawam. Nga adda ka dito'y amang gulgulo gapo ken Carla. Anya. Marami juday ta nga oray may ramraman ti anak yo. Nuday tati ka sa pulan tapno magupod ang ti kinamagyo adwa aramitak. Anya. Kay kayat ko pa'y nga agladingit ti anak ko. Ngam titong palbiag ama ilumlum iti kapitakan. Gapo iti panagbasol a relasyon nyo. Tadyak ipalubos na ita. Tatatiban na. Sige, agyan ka lang dita. Aguray ka iti angin. Ken adda papanak. Papanan nyo. Mapan ko kasarita ti asawam. Anya. At ni Carla. At nagpatpatukari ti unag. Kinsan nakapadlaki ti wara. Kastapod no timbagan ni tatatiban ngawan ija ni Carla. Tadan di ti apartment na. Loko ti amana. Mapandakan kasarita ni Mili. No sa anak pa lang kapumana akong ijay. Kinsaan kong isina ni Carla. Oh. San kaya manakalak ti Mindor? Adday ti silid ngagpatpatukar. Agyaman ka. Makasaritak matlangan ni Carla. Nagsangsangit ka. Agyaman na makapagsarita tamat lang. Siguro, naskin lang unay ang makapagsarita ta, Diego. Nagapo kay Jibalayo. Ngam imbaga ni tatatiban. Nga awang kaijay. Isong imayak dito eh. Uwan. Pangasin, Diego. Palubusan ako. Anya. Panaunan. Tapno kibusan tati amin ka na ta. Carla. Ay ayatan ka.
Ay, ayatan na. Noy, ayatan na. Saan amay libak, ama kibigbing ngayak laang itinita pa na gaya. Tada ti asawam ngay ayatam. Sigod mat nga mom nga danasawak. Sana pa na nagilimod kang ka. Uwan. Kanaklo na karang bindutak. Saan gayam arubang na ito'y apa na gayaan? Mawatan na kuma. Tinaskan ka't naraksak ta. At na may sa aparswa, nga aglatingit, tunumamon na ter aramitan ta. Carla, Saan ko nakabalat kag nanayon ang masaksakitan? Taamok, adi kang tumabukutan, Diego. Nga agnanayon nakakapit mula. Carla. Iso anak kay kadang ako. Agsinatan. Palubusan na kuman. Taamok, nga awat o ti pagmanagan na dayto. Tadwa kami titapuso. Kan awan makapagserbi as ipupudno itidwa nga ako. Carla. Lipatan na ko, Diego. Pangaasip. Daytoy ti maudi pa nagsarita ta. Taamok. Iti kanito amaamon ti asawam dayto. Masakitan lakit ti. Kat tirig na ti adda kapingay na. Ngam. Tauri awan karbang pagsakit tinakam na. Tamakibingbingay at lang itinasawa pamatag. Angam. Nang sakit gaya, no di mo mapukutan ti may sa abana. Iso ang maawatan na kuma. Ngamjak kabailan ti pan nakapukaw mitipyak ko. Amom no kasano ti panakait ko king ka. Amok, ngam saan amabalin nga agnanayulatan amakibingbingayak iti daytang ayat. Dayta kumamit ti maawatan. Katno talagang ay ayatan nak. Patgam tikid daw ko. Palubusan na kuman. Ngam, Carla. Sorry, Diego. Ngam daytan ti pangiteng ko. Apaya kaso ti pagtungpalan ti amin, Carla. Panawan akong Diego. Pudno. Nasakit daytoy apa nagsinata. Ngam nasken nga aklunan tat kinapudno. Tamok nga uray sika. Amom no anya ti kay papananti kastoy a relasyon. Saan to amataginayon saan ka di? Kata, agbalinta kumaanatid ker nga agpadpada. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit para kan ka, mas pay ang nasakit kanyak. Tanasusuro kan nga inayat. Ngam para iti may sa aparswa. Naskan nga awaten tati kinapudno. Saan anay tuding apara kadata titong kalmay sa iti agnanayon. Kat ulitag. Palubusan na kumay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kahit ko alam ba saan iti arak sakit tinakam ko. Dahil di lang di makatulong kanyak tapno maiwaksik tinagbanakan ti ayat mi kang Carla. Yak pulos nam naman. Yakas to'y ti pagtugpalan ti amin. Apa yakas to'y. Natakak ko. Mimili. Hello. Ayan mo ka di, rabiin. Apa ati kasi marakit di opisina yun? Anya ka di mapaspasamak kan ka, ha? Di mo nga di baga kanyak no anya ti problema. Tapngamok mo ti aramida. Saan ko akayat ngagpugpugto ak iti agnanayon, Diego? Sige. Bye. Iyok ko lang ang cellphone ko.
Saan ko akayat nga damang siya kanyak? Aginumak kiti. Aging kay ti mabat. Deka kiti kastawan ay. Kinjak amot ilubong ko. Tapno may liwliwag. Makalipat ka. Ay, pagngal daw yo, tata. Ay, agtaw nasaya at matiltamarok. Este maestro. Unay ta maestro matan, tata. Jarlon latan. Ay, rebang nalaang adayawan ka ata. May saka ang maestro. Wan naman nursoro barok. Amangan no ibagape dagiti makan nagabastusak. Unay. Kumusta gayam ni Carla, tata? Saan ko na nakasarsarita? Tadi na matsongbatan ti awag ko. Ay, dayta nga rod, tidakkel aparikot ko barok. Awan ka dit panggap yo amang sarungkar ken kuana. Ure agkuyog tayo. Anya? Madanagan ako na ken kuana. Amangan no anyakit din ti mapanunot ng aramidan, tata. Wan nga rod. Kuma, makamiris mo't laangan, tata. Kas may sana patag-agayam. Saan ko akayat ngagnanayon ti panagbasbasol na. Gapo iti maiparparit nga ayat, anastrek na. Nya ti aramidag. Sana ka makaturog nanang. Anyaman daytan. Pampanunutak na ta ni Diego. Paawid nga tan. Kan api nga inidap na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Inawagam aya. Wala nang. Saan ko batan ang maawagan? Madanagan ako unay. Kasla na kainom iti panagsarsarita na itay. Anya. Nabartag. Kasta tinadlaw ko nanang. Ay, ang mga nadala na ngawis kan ko anak inom. Sige, urayam ti asawam tani agawid akaon. Sige nanang. Sige. Apay kasto direk na ka. Anya ti aramidag. Diyos ko. Anya ka ding hagpay so ti mapaspasama kiti asawa ka. Anya ka di ti mang burburi-buri ti panunot na. Ada nagsarting alugan. Agyaman na adan ni Diego. Rabi ini. Ngamnas kan amalpas ko ti lesson plan ko. At least, nakasaganan intun bigat. Adaw mauawag kanya. Ni Carla. Itaman pa yung awagan nag. Kunak no kagura nakpailang aging gaita. Hello, Carla? Ha? Agsangsangit ka? Anyat mapaspasamak ken ka? Kasla diyang kamaalan, Charlotte. Pasensya ka. Sikat inawa ka. Mabainak namin kita. Iso adyak pala nagawin. Anya ka kadi. Anya ka humatipagbainam. Sa dinutayan mo, taumayak dita. Sukunin ka. Adak iti may sapar ke. Kaya't ko lang ngailiwliwag ti amin. Sige. Ibagam no sa dinuta umayak adagos. Itamat laan. Delikado day ta. Rabiin. Amangan no anya pa iti mapasamak kin ka dita. Agyaman ka, Jarlon Barok. Dahil baglakit din ta sinukon mo ti gayim mo. Agyaman nakit di tata. Tay nawagan na. Ay saan abale? Nasimbagan ti panunot ko ta at dan iti sidong ko ti anak ko. Wan tata. Agyaman tayo. Tanakisina matlangan iti dayji a Diego. Pimanaw ka nun ije pagnanaidan na. Saanin nga agsublipay. Gusto lang ti naramid na. Saan mo't aparikot ti trabaho? Dadala ang mastrakan na dito eh. Wan matkit di
Agam ko na nga agbakasyon pa'y. Nasakit-lakit di tinakam na anak isina ken Diego. Nasakit. Nasakit ita. Ang ininot tumatlaang ang maiwagsak na ti amin. Kasmatla iti sugat. Nasakit pa'y. No, saan ang nagimbag? Wan matkit di tata. Nupay iti panagimbag na. At da maibati apiglat. Amang ipalagip iti dayta. At ka di sakit mo. Wala marikrik na iti bagim, anak ko. Awan matatang. Aglaladutak lang kan. Ne. Anya itanda ito nga. Diyos ko. Sapay la kumatasaan apod no ti atap ko. Kasta ni bakit inawon na ni Carla. Sa anak lakit di nga agbidon. Carla, anak ko. Maululawag tatak. Diyak maawatan na ito arik na. Italahang akas to. Yinanam, anak ko. Lalo may kan. Asibayin ka. Amangan no matumba ka. Agyangan nagtatak. Iturog mo no iso. Madamdaman itong ti panagsarita ta. Taadda ibagakkan ka. Tata. Katno ka sa pulan nga agpakita ka iti doktor. Mapanta. Ta ipa-check up ka, anak ko. Sa anak lakit ding agbidot. Aginaw ni Carla. Gamasapol ang masigurado mi. Inton bigat. Mapan kami iti doktor kan Carla. Tata Teban, umayak man. Dumanon ka dito, Maestro Jerlon. Unay ta Maestro Jerlonan. Ay, Kumusta kayong tata? ay nasaya at mat. Ni Carla, kumusta? Ay, madmad iti bagina. Adda iti silid na. Kasta ka di? No saan na pumipya? Income to iti Dr. Inton bigat. Wana tata. Baliwak to nga rod ti umay. Tamangan no kasapulan na ti ina na. Agsarita ta ko, mamili. Babaling ka di. Apay matin na di kahit akasarita. Pudno nga data. Winodata lang ti adda iti palay. Yung labas-labasan naglatan. Adi ka man lagsasaw. Amok, nasakit tinaka mo kanyak. Ngum nakasaganak adumgag, noan niya ti bagam. Tamok nagbasulakin ka. Saan ko ang liklikan ti sulisog? Sige, pagsasawan nak, kabilin nak, tungpaan nak. Ipapas mo tiguram kanyak. Kasarita nak kumamit. Anyaman ado sa nga ipay mo kanyak. Awatak. Inayat mo ka di tayo Carla. Mili. Sumumpat ka. Inayat mo ka di. Aklunak. Inayat ko. Sino ti ad-adang aya-ayat ang kadagami? Pangasim. San mon adamagan pa eh. Ibagam pa iso. Sige. Sana kagibak. Agpada kayo may ayatak. Agpada kayo ang napatig kanyak. Anya. Pakawanan nagkuma. Gamday talipod no. San ko ang liklikan tinagayat iti sa bali. Gampat yun nagkuma. Ay ating ka. Sana nagbali ti panagayat ko king ka. Diyak kahit ang mapukaw kay tibiyag ko. Isungas. Uston, Diego. Sumartang kan.
Saan kun akayat ading ganti bagam? Tauray anya pa'y tisawam ita. Saan kun apat yan? Mili. Tay dati pagsakitan tinakap ko. Gapulaang tasaan ka maipayan iti anak. Si mapulkan iti makaipaikan ka iti dayta. Mili. Inaramid ko mati amin akabaulak nga agserbikan ka kas asawam. No pa'y tsak maipaay dayta apanagkan ka. Ti anak. Pakawanan ako ma. Ulit-ulit nagtagtintaw ti pamakawanan ka. Mapakawan ka lang siguro. No mamimpinsan nga iwaksim mo no talikod am dayjay ababay. Ha? Kamno aglanayon dayjay ababay iti tapuso. Saan ko nga mo? Saan ko ama sigurado ang mapakawan ka? Kapo itinaramid mo. Impaay mo kanyak ti kasakitan para iti may nga asawa. Ti maliputan. Mili. Agyaman ka ta saan kayo nga interim. Kat mabalod kayo kumaatwa. Ano saan kayo pa'y asumartan? Ang mga nudumtang ti altaw nga aramid at ti panag. At tiyo namnamain atwa. Ha? Kamuyo abasol dayta. Ngam apay anak pa ituray kayo itirik na ayo. Saan kayo anak pito, tata? Anyan ti kastoy. Masiko ka. Anak ko, Unay matan ti kastoy anak kapay akta. Ang anya nga ron ita. Awan sa bali apabasulang. No dito'y baging matla na nagbalinak kabaag. Nagbalinak asukir nga anak. ala, saanan aday tati panunutam anak ko. Kasano nga roden to'y inaw tatang. Anya ti aramida. Biyagem, Ipasngay ko ti anak ko. Nga awan mabangunan na nga ama. Nangunakat. Nagsina kamin kan Diego, tata. saan ka ngagdanag anak ko? Addaak dito'y amang tarabay kan ka, kada kayo. Aging ka asibibiyagak, addaak nga amam. Anya da ito'y anaramita kitibiyag ko. Ngam tikiddawakan ka, pangaasim. Oray maaddaan kayon iti anak ken Diego. Saan mon asubyan? Day talaeng ti maudi akiddawakan ka. Oray kasano siguro arigat? Kabailan ta abiyagan ti anak mo. Kumusta kan, Carla? Daytoy, ado apang panunutan. Lipatan pala da kita. Uwan gayam. At da ginatang ko ang prutas para kan ka. Agraman bitaminang. Ha? Kasano nga amom dagiti vitamins ko, Jerlon? Dinamag ko kan tatateban. Anya? Apay nga aramidam daytoy. Anyan anagimbag kaagayam. Awan rumbang a panunutam. Nasingad ta nga gayam. Anya ko mati serbina dayta. No saan ka saranayan iti daytoy akan ito. Nakapatpatag ka kanyak, Carla. Nakababain pa'y kit din. Awan rumbang akabain mo. E bagat ken ka, Carla. Pakaragsakak unay dagitoy ngar aramidat ken ka. Ken sa anak nga gurura iti supapag. Dahit ako matilaglagi pang. Si pupuso nga ipaay ko dagitoy ken ka. Ken ti agbalin tong anak mo. Agyaman ha. Nagimbag ka unay, Jerlon. Isadi mo kumabaybay antibagim. Salwadam tin inawam. Anya nga ron ti planom, anak ko. Umadayo ak nanang. Ay, anak ko ay. Nabayagan akayat nak nga alaan ni Auntie Arlene iti London. Ala,
Adakan ka dayta, kasayaatan pa ikit di. Isungag pa Manila kinton bigat. Tasi kasok dagiti ka sa pula ka papeles. Kastamat tan iti request letter ni Auntie Arlene. No, dayta tinamnama makapabang arkan ka, kan tapno nala ka amalipat ham, niya bang lilipot nga asawa. Ay kat, sige. Saan da ka alapdan kan tatang mo? Akyamanak na mawatandak nanang. Napatag ka kada kami, anak ko. Saan mi akayata madadal tibiyag mo? Gapulang itinaramid da yata o kan ka. Nalaos ti pungtot ni tatak mo. Alam ko na, ngagparbanglaan. Tasaan amaana dayta, iti panagdarasudos. Didak pa katanagan nanang. Dayto hindi kayong baga na maaramid. Makisina ako na ganit Jeko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Masapol ang kasaritak ti kabit ni Jeko sakbay nga madayo ak. Adakadakwatan na ituloy at relasyon da. Awan pakibiyang pa'y. Basta nakaitadeng ako. Makisina ako ng ni Jeko. Agbiyak nga ang lalaki tibiyak ko. Apay akas ti tilak-ang iti panagayat ko iti napod mo. Pulo sa jak ni namnama. Basol ko kadi. No jak may paayan iti anak. Naisot ng gapwa na nagsapol iti sabali. Basol ko kadi. Saan akong agbayag, Tata Teban? Carla. Ay nabarok. Saan ka pa nga agawid? Ha? Dito'y kan amang rabi eh. Ninayunak tayo lutaw. O Angelon, tatuwa na katuwami amangan kan tatang. Ha? Ay, Tata. Kababain man. Ay sus, anya kalakit din aya. Nakamikit di at irumbang nga agbain. Gapota na imbag ka kada kami. Nang runa ken Carla. Ay, inlaem kan iso amangan kadituyen. No siya, awan parikot Tata. Tapakaragsakak dagito yung aramida kadagiti agina. Ay, nagimbag kalakit din aya barok. Uwan mo, Jelon. Dito'y kan amangan. Sige man laangan. Narigat mo't no pagkadkadan ti Gracia. Awan, agtuling ka kano. Sige, tatang. Tulungan kayo namang isagana ito lang isaan. Ay saanin, sakon. Agsarsarita kayo pala ang kinjerlaon, Carla. Napanan ni Jerlon ay nagsaya at launay ken ka, Carla. Uwan nga ron, tatang. Malagip ko dagiti kinagubsang ko idikan kwa na. No kasi balakadan kan babalawon at iti relasyon mi ken Diego. Ket uray kas ti naramid mo ken kuana. Saan ang nagbalbaliw ti pannakilangan na ken ka? Uwan nga ron. Ang sana ba ni tata? Nakapagkidawak mo ken kwa na iti dispensar. Kasta ti rumbang. Ket amom kadaya. Kasla adda kay papanandag iti kinaimbag na ken ka. Anya ti kayat yung asawan, tatang? Saan nga ta analablabas? Gamay sa agayam tirik nanakan ka. Anya? Sus, siyak? Wen! Ayat anak ni Jarlon? Wen! Anagbalin akabit kan atapayan anak ko? Anak! Sa anak amay karikin ko na, tatang. Gam kasanon nga inupod no ti atap ko. Anya? Agmay may sa akong dito'y balay. Saan ko amalitlikan amalagip? Tinagbanagan ti relasyon mi ken Diego. May palagiplat ti relasyon mi ken Diego. Tinagbanagan ti amin. Katamok.
nagpatinggat ti amin. Sinukat hakon ti contact number ko. Kat di na kon maawagan pa. Kat sapay la ko ma. Tasaanan nagpapakita pa'y kanya. Di na ko man riribukan pa. Kat di mo nasao kanyak ni tatang may papankan dyan. Adayo ama pasamak. Ta sa anak amay karikin ko na. At nagsar ng alugan ni Tabato. Sino nga taday ta? Ni ka di Diego? Sino ti... ha? Si ka din ni Carla. Oo, siya nga ron. Katsak, amamonak ka di. Kasla, nakikita ka idin nga diyak malagip no sa dino kan kaano. Ang mga nakitkitam ti picture ko iti wallet ti asawak. Kaya't mo asawan? Sikat ti... Siyak ti asawa ni Diego. Ha? Wen, siyak laang mati asawa ni Diego akabit mo. Imayak. Saan atap no umay mang raot? Ano, mangkabil kan ka. Anyang karot ti gagaram. O may naksidiret. Sige, aramidam lang ti kayat mo. Ibaga, tanyaman akayat mo nga ibaga. Nakasaka na nga uray kabilan nakpay. Tapod nung mata nagbaso lang. Ibagakan ka. Saan lang asyak ti sidra? Tadamot basol ti asawa. Ampang kakiti Amo nga dan asawa na ngam tinutupang pailaan. Kas na unak. Kabilan na niday ti makapalag ng itirit mo. Gapu iti inaramid ko, parang tutupag iti asawa. Sige. Kabilan na niday ti kayat mo. Di na ko mapilitan. Kas na unak. Aramidem no day ti makapalagan iti kaunggam. Kasta, pilitan na. Sige, kabilan na. Day tatirumbangkan ka. Diyak kaya't nga rami din ti kasto nga pinilit nak. Ngayon day tatirumbangkan ka. Nadda ko madito iti asawak. Dwa kayo kumaagripon kayo amapan indi impyerno. Agpadara kan sa. Basol ko? Sige, tapnawan mo ko nam. Ipan ka, hospital. Ampang. Kahit ko alam na saliti ang arak tilatingin ko. Anya na ito'y apanosa. Dahil di ka ditidosak, itinaramid ko abaso. Di ba po ka ko nakitito ababa itipiyak ko. Damil kan Carla. Sakit mo na itirik na ka. Maladingit na. Gapit na pasama ka. Saan ko anam naman? Nakastoy di pagpanakan ti amin. Ay, agyaman na tainiyig mo dito yung ospital ti anak ko. Si kagayam ti asawa ni Diego. Diyak kayo ti makabasol. Nga uray bunga ti basol. Day taasikog ti anak yo. Awan basol ti ubing. Tabasol ti anak yo. Kan ti asawak. Saan ako nagbayag? Ladingitat mo nakabil ko ti anak yo. Amok akagurguram ti anak ko.
Gapo iti relasyon da iti asawam. Ibagakken ka. Diyak kanunungan ti relasyon da. Iso nga inaramid ko amin tapno agsina da. Mabalin ka di. Santo na pagsaritaan day ta. Naapay nga naramid ko ti kastoy. Gaputa at dapay lang na batbati a panagbuteng ko iti Diyos. Amok pay lang ti husto. Nga uray at daakon iti impyerno. Agyaman ak no kasta. Sige, tanawan kayo. Ay, ang yakit din ti kastoy a mapaspasamak iti anak ko. Pagsasawak la kumang. Ngaman yan. Amok asibabasol ti anak ko kankwana. Nadagsen abasol. Saan laeng nga itilintag ti tao. Ngamkit di, uray itilintag ti Diyos. Naimbaglaeng nga nakapanunot mo't lang ti anak ko. Saan pa'y anagabay ti amin, tapno baliwan na ti mangrugi. Nangruna ita, taaddan bunga ti maiparit a relasyon da iti dayjay a jegaw. Yamanak ta nakariing kan anak ko. Ti anak ko, tatang. Awan rumbeng a pagdanagam. Saan a narigreg ti anak mo? Agyaman na, Diyos ko. Diyak laki ti kabalan nga awatan ti amin. Numako ka pa ti anak ko, tatang. May turak amin na sakit na sumangbay kanya. Kapuit pa na kailawan. Kan pa nagbasol ko. Saan lagi di ang mabukaw ti sikog ko? Carla, Uwan, tatang. Isulang ti mang patpatid kar kanya. Tapno maibturak ti panap. Bukaw ti lalaki nga inayat ko. Nga oray, managbasol nga ayat. naimbag ta di nakabinaybay anti asawa ni Diego. Nga oray si babasol ka kenkwana. Tatang, Iso apang nga asim, anak ko. Ilaylayon mon ti agbalbaliw. Saan mon asubyan ni Diego nga uray anya at mapaspasama. uwan, tatang. Saan kayong agdanak? Ipamaysak lang ti matang. Kan panahon ko ilipas ngay kong anak ko. Amok, uray kastoy tinagbanagam. Makasarak kanto iti mangipatagken ka agraman anak mo. Tay ayat akamukbukudam. Adi kahit makibingbingay kalaeng. Awan turungan na anasaya at ti kastoy a relasyon nyo anak ko. Uwan, tatang. Italaang anaamils ko ti abi. Nagtakal, tinagbasula. Kumusta ni Carla Tata Teban? Imayak adagos iti maamak nga adda kayo dito ospital. Nasaya at matayin, awanan parikot kadakwada iti sikog na. Nasaya at ngarot no kasta tata. Ang yamnay nakaturog may. Saan mo makasarita? Sige lang tata. Tapno daras nga agsubli ti pigsana. Wen, tapno makarwaran dito'y ospital. Wan tata. Kat di kayo madanagan. Ore siyak pa lang timang bantay kan kana. Sana bale, tawan sarag iti pagadalan inton bigat. Ay agyaman akbarok. Nagimbag kalaunay kadagiti agina. Anya itang daytoy, amar-arami kanya ka. Uy, mapaspasama ka. Yak may ladawan ti ilik ko, kanimili. Kastamat kini Carla. Kasla nagpanawan ti palay. Nakol ulima ka.
Diyak makontak ni Carla. Nagsukat lakid din iti number na. Diyak makapan si Pareta. Ta sigurado nga bugan nakakaslaaso ti amana. Uy, dayti ka di dosa ka. Makapayakas di tinagpanakan ti biyak ko. Anya di aramida ka. Slawan sirsirbi ti biyak kanya ka. Kasano ang maiwaksik na ito eh. Anya ka din na ito yung inararamid ko iti biyak ko. Yak pulos namnamaan. Ama po ka ko idang agpadpada. Ada nagsarteng alokan di tapataw ka. Sino nga tatitintang? Mili. Nakurang Pineta. Kati akayat ko diri-dirin tarubang. Kayat ngay papas tinalaos asakit tinakam ko kan ka. Amok ka na lang sigurang kanya ka. Amok mo kasanok sakit tinakam mo. Sige, ipapas mo tinuksa mo. Saan ka alaptan? Katsapay lang ko mata mapakamanak patlangan. Sapay lang ko mga tasubyan na. Tadyak ka ba lang ama po ka ko'y ibig ko. Di ko lang nga tasubyan ka pa, kat na si kugamon ti kabit mo! Anya? Ni Carla? Wan! Masikugan, ti bunga ti kinaman ang lilipat mo! Di ka agin kikigtot, ta imposible di mo amo! Awanan konta ko king kuwana. Pinutod na namin pinsan ti relasyon. Awan bibiyang ko di deta! Anyat bibiyang ko, anyat pagpanagan ti relasyon nyo? Sige! Itultuloy yo, takaasimot ti bunga ti kinaman ang lilipot mo! Tauraan niya matiraramidam. Saan ka nasubyan? Saan ka akayat? Saan nakagtatakon iti mang lilipat? Mili. Katamok, agal lalangit itan tiragsak mo, taadan anak mo. Taday talat na patagkad ka. Ngay so tinanggap am anang lipot kanyak, kaputa saan ka maipayan iti anak. Mili. Ada ko mamit pamuspusan? Mangampunta. Sa bagay, no saan na nagtaod kanyak? Saan na nagtaod kan ka? Anya ko masilbi na? Saan mo nga anak? Kat amok, bukod mo nga anak, tisap sa pulang. Maguray ka. Di ko na mga mapakawan ka. Saan? Di ka tumapakawan iti uray ka anuman. Maging kat si bibiyagak. Umadayoak. Katyak kaya't ang makita ka pa eh. Mili. Babit lang. Hindi nakpanawan. Agyaman na. Tanakarwar ka matlangan iti ospital. Kumusta kan? Nasaya at maten, Jarlon. Agyaman na kiti pa ng sarasarong karakan panangbanpantay mo kanyag idin na ospitala. Wen, awan ang yaman na day jay. Pakaragsakak launay. Nagimbag ka launay, Jarlon. Kaputa na patag ka unay agayong Carla. Agyaman na. Nasayat mo, tanakarwar kan. Tanarigat ti agyan ni hospital. Nagdudu mga angot ti malangab mo ijay. Sana kasta dito eh. Presko ti angin na. Uwan nga ron. Iso kinaikayat kong tirumwar. Kan agyaman ang unay iti Diyos. Tasaan anaragrag ti sikog ko. Wan nga ron. Tauray, bunga na ito iti makuna ama nagbasol a relasyon wenno ayan. Saan ko akayat ama pukaw? Kan karbangan na ama si Ryan Dilawag. Kan gaputay ayatom ti amana. May satay ka. Ngam, kangunaan ti amin.
Awan basol na itinagbalin a relasyon mi ken Diego. Relasyon adi may parbang. Ngam, agyaman ak iti Diyos. Tamay kanak pa iti gundaway ngagbalbaliw. Amang talikot iti saan anasaya at akalman. No pa'y agbalin da ito'y apasit ti agdamakan masakbayan, Jarlon. Nasaya at launay dayta. Ketamok. Makasarak kan tumot lang iti sa baling agayat kan ka. Agraman iti anak mo. Saan ko anam namaan dayta? Taasin o kumamat ti mayat iti sobsobra. No addaman, patyat asyaklaan ti kayat na. Ngam di na pulos maaklon ti anak ko iti sa bali alalaki. Saan mo ako na dayta, Carla? Tano na pudno king kadayta alalaki. Patyak nga ayatan, wano, ipatag namat ti anak mo. No pa'y di na pudpudno nga anak. Mabitlaeng! Ha? Si Kamanen? Talaga ka di adi mo sardingan ti anak ko. Nagawan mo ting abain mo. Nauli mo kan tibiyag ti anak ko. Iso ang mabalin ka di. Di kan umay. Saan kan nga agpakpakita iti anak ko? Inaramid ko matata. Ngam, day tala, tadyak mabalin ay aling ti panagsikong. Anya? Amom amasikog ti anak ko. Wan tatatiban, Nakaamwam. ni Mili nga asawa ka. Agpakpakasyak, palubusan da makisarita ka ni Carla. Ngore pagbiit lang. Kunag mo ta pumanaw kan. Saan ka kadi amakaw-awat iti sao? Talaga nagposkol ti rupam. Saan ta ka akasapulan? Kabaalan mi abiagan ti ubing. Tamang namnama kami adakkel ti kaasi ti apo. Tata, Carla, rumar ka kumatang sarita ka. Ti ulom! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyamanak, tayo ka nakitigon dawa yung makisarita kang ka, Carla. Ngam maudit da ito'y Diego. Apay anas kan nga limod mo ti kadan anak ta. Gaputasan ko na akayat tiriribok. Takdirak yamin. Siyak ti amata sikop mo. Isuad di mo kumaipaidang panyak. Ladingit at Diego. Gusto nga na. No po na ampay nga agsinubyan ta, kaputaadan anak ta. Nagpitot ka. Anya, Nalawag matngatan ti impagakkan ka. saan mo kadi kahit abaliwan ta ti mga barwanan? Buklin ta ti pamilyata. Pamilya? Amangan no saan mo nga ammo ti sasawam? Saan asyak ti pamilyam? Adda sa bali a pamilyam nga awan sa bali no saan at ti asawam? Ngam addan anak ta. Idinto ta di nak maipaayan iti anak ni Mili. Pangaasim. Agpatinggan di ta ti amin. Abay, kayat mo kadi amabalod ta adwa? Kat agbanag to akakaasi ti ubing? Mabalod. Saan mo kadi nga ammo? Amabalin na ta apabalod ti asawa. Napanunot mo kadi dayta. Carla, Usaram kumamit ti panunot mo. Saan lang aday tariknam ti pagturayam. Ta din tumapasamak ti kayat mo amapasamak ta addan asawa. ngam, kagurguran ako ni Mili. Nang runa ta naamuan na nga addan anak ta. Insinan akon, kat umadayo pa kidin. Ladingitan. Nakaamiris ako. Kan saan ko akayat atong palbiyak nga aglanguyak iti basol. Iso ang pangaasim. Palubusan ako. Pangasimad, kasi anak ko Carla. Siya tarungon Please. akaasya. Ipagpagapumlaangan iti ubing. Subiyam ti asawam. Kat pasubliyam tinasaya at alinangan kan relasyon nyo kas agasawa. Agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Kapo iti natagsan ang nagbasulam kan kuana. Kan kang runaan ti amin.
Agkid daw ka, iti pamakawan ti Diyos. Unay na nagsakit. Di pa nang talikod kanyak ni Carla. Isut ka po na no apay akas di tinagbanagan. Ti relasyon mga kasama. Isut ka po na nagpasok ak. Gamapay at tinalikod ang naklatana. Ayan, dakiti ka rin ang oray niya at mapaspasama ka. San kaming agsina? Awang kadit karbangak. Amang iparik na iti pamatid ko, iti anak ko. Saan ko nga mo? No apay nga aramidam na gito'y jelon. Nagsaya at kalaunay kanya. Carla, Mabalin ka di. Asad di nga mo na gito'y nga aramida. Tamang no, may ruwama kitsap sa pulit ton. sa anak nga gurura iti supapak dagiti nga aramidag. Pakaragsakak unay tagserbikin ka. Apay ka di nga aramidam na gito'y akinaimbag kanya. Kan iti agbalintong anak ko, jelon. Gaputa. Ay ayatan ka, Carla. Jelon. Saan lang anasingad agayam tinangibilbilangak ka. Ngamkit di. Nalablabas pa ngam iti dayta. Maapay asya. Amo matanti ka sa saad ko. Adnan tulaw ti dayaw ko. Kadatoy. Adtoy ti pamanagnet iti panaglawan ko iti managpasol nga ayan. Sipod pa'y Carla. Uray di san kayo pa'y nga agayan ayat. Wenno naadan iti managbasol a relasyon ken Diego. Isu akas taunay idi ti panang bagbagakan ka. Ngamin, saan ko akayat amay sagmak ka? Jelon. Ang nupay kasta. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ngagpapanadan bunga ti managbasol ng ayat asinangal yu adwa. Nagtanukit din day ta panagayat, Jelon. Sa anak amay kari iti day ta anasudi nga ayat mo. Saan natin napalabas ken kasasaan mo tilapat, Carla? Jelon. Wan, Carla. Talaga na sinaw. Kat ibagat ken ka. Nakasagana ak amang ipaay itinagan ko. Itipas ngay mo. Tapno dan tumabangunan na nga ama. Anya? Kat ibilang kunto ang nagtawad iti bukod ko adara. Nga ipatag ko akas podpod nung anak ko. Ken kas iti panang ipatag ken panagayat ko ken ka. Saan ka kumangagbalin amaag? Amok amasyat ka lang kanya. Aduti sa bali dita. Saan asyak nga awanan may pagpanak na? No ay ayatom ti may sa atao. Saan adag kita ti pagrukodan, Carla? Kat ulitag. Saan anapatag tinapalabas mo? Wenno kasasaad mo ita. Jelon. Kasta kadarisay ti panagayat ko ken ka, Carla. Tinapatag kanyak ita. Kit iso ti agdama. Iso nga ikanak kumay ti gundaway. Amang iparik na itinapod nung nga panagayat ko ken ka. Marik na ken makitak. Anapod no launay ni Jerlon kadagiti imbagana ken ka anak ko. Ngam tatang. May isang maestro ni Jelon. Professional. Saan danto nga tanga umsin ang mga sawa itikas kanyak? Apay ati sawan ti sabali ti panunutam anak ko. Tatang. Adda dita ni Jerlon anak kasagana amang awat. Iti amin maipapanken ka. Ken panagkunak. Saan aday ta tinapatagken kwa na?
Saan ati sawan ti sabali, ngam ket di, tirik na nakan ka. Mariribukan ang tatang. Rusak ti maysa, awan makuna aparikot kan jarlon. No adda matrik nam kan kuana, ikam iti gundaway. Amok asaan kanto nga agbabawi ang makiasawa ken kuana, anak ko. Anya pala mayam. Pinanawan ka lang arudan iti balay, imbay ka pala ditoy. Pangasim. Ikanak ko may tigon kaway. Saan ka ang mapanigilon doon? Awan makalapod kanyak, Diego. San mo ka di akayat? Anawaya kayo ni ti babaim? Taamok matlaan kat may sutiragsak mo. Agpata kayo na patid kanyak. Ngamsan kang agdanag. Nagupod ti amin kada kami kan Carla. Tapatsik ka di pa'y dayta? Ti among mama ti akpay laang kadagit ibang pagam? Itapay ta dan anak yo. Saan ka di aday ta ti kinalkali kagumam? Ti maadaan iti anak? No kasta nga rod, ipamay samon ti panagayat mo iti kabit mo ken iti anak yo. Gusto na naman, anak ko. Awan pa'y turo ko. Naglaing ka nga sa amin. Gusto na na. Oh, apay adi mo mapasaratan ta anak mo, Carla. Huwag nga rod tatang. Alaan nyo man kit di. Sublatin nyo man kit di ti apuyo. Ay, ay. Makatungkot pa'y kitin. Tortorogan apok la la la. Ay, sosapaw. Makantaan lang gayam ti kaya na. Ay, wala nyo man nga rod tatang. Iridip ko labasit. Sige, iturog mo nga roday. Ipaidak iti indayon na numadamdama. La 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 la. Sino tati umay? Sika. Mapaling ka dito sa marami. Ang gayam. Adawit ko para kada kayo iti anak ta. Nagkuna amang yag kakadagita. Pagbangak timang ted sustinto at ubing. Ladingit. Kat pangaasim. Sartingan na ko. Di na ko nariripukan pa. Pangaasim. Sartingan na ko man. Palubusan na ko man amaming pinsan. Carla. Saan ka kadi ang makauawat? Kunak adi na kong disturbuan. Gapatan anak ta. Adaga po nang masidagakin ka. Ladingit at Diego. Saan mo nga anak? Taadtan sa balik na amanan. Anya. Ladingit at ng atan kasukat mo dito puso. May sa alalaki. Anang ilalakan niya itilaksin tinasaan anapalabas ko. Kinawan sungsung bata na itipiyang. Sana mabalin nga da sa bali ang makaikot king Carla. Saan ka di ako nang ngay ayatan nak? Uwan, amom da ita. No kasta nga ron na. No talaga ngay ayatan nak. Rumbang nga ron nga ipaay mo ti pakaragsakak. Carla. Di naklakdan nga agay iti lalaki nga ad-adda amay ka. Si waya-waya. Saan kiti akasken ka nga daan asawa? Arig na pinatay na kon iti dahi tingin naramid mo. Apayatin na likod na nak. Ayan na giti karim adinak do pulos na likodan. Latingit. Ngamtakkel ti tubang day ta akari. Tasaan kan anaw. Tila ang may bagakan ka. Subliyam ti asawa. Pasubliyam ti sigod a kinaragsakyo. Numaaramid mo day ta. Naragsak matay. Giyamanak ta pinatkamtikid daw ko apa nagsalita ta, Bro Jerlon. Anya ka dito ibagam kanya. Da kayo gayaman kan Carla.
Wan, natulagan ti kalay sa amin iti mabit. Saan kang tanag Saan nasyak ti tubong niya? Pakaragsakak da ito'y anamak. Ulan niya ti pakaragsakan ni Carla. Pakaragsakak matan. Tainayat ko iti awan kasping na. Agyamanak tainayat mo. Nga ore at anak na. Awan parikot kanyak dayta. Tay di pa'y laang. Inayat ko ni Carla iti nalimat. Kanipatig mo ito kumamat ti anak mi. Saan na nanas ka nga ibagam kanyak dayta. Inawat ko ni Carla. Ajak kinita ti kasasaad. When na naglabsan na. Yan saan kang agdanag? Ipatag ko timpas ngay na. Kat siyak to ti mabangunan ng ama na. Kat kuma. Saan na kami matan ariribukan pa'y? Jerlon. Pangaasin. Dento ko mamaamuman ti ubing ti kinapudno. Sige, agyamanak. Italakon king kada kita kina. Saan na nanas ka nga ibagam kanyak? Tauray saan mo nga ibaga? Jak to ida, baybayan. No kasta, saan ang nagbali ti pangadang mo? Saan na nanang? Kat di kayo danak. Kanayo naktong umawag kada kayo. Iso Kaya't ko lang ti makalipat iti bangungot iti biyak ko nanang. Ala anak ko. Noon niya't pakaragsakam. Iso ti aramidam. Nasakit man. Tas kanya awatik da ito ay pagbanagan ti biyak ko. Makuna na pa ayak itinagan ni Ayat. Ala ka tagan-anat kang arod, anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Madaman ti kasakita Jerlon kan Carla. Sladyak kabalan ni matangan. Nagtrungan ni Carla iti sang taltara. Katadamod ijay amang uruoray ni Jerlon kan kuana. Selama priat ti parokong ko. Naman niya nga ron. Dahil ti abanag tisan ko ang maipahikan ni Carla. Di mangikasarkan ko na. San kang tana, Carla? Maudin da ito eh. San ka iton ariribukan nga gina? Saan mo ko mga ipaayan iti sa bali akay papanan? Nung malagip ko man ni Diego, Jerlon, love. Aklong, saan ko amaliklikan alagipan? Tadanay bati na kanyak arikwerdo si Tibiak. Amon tayda, si Bibiak arikwerdo. Carla, Saan ka nga dana? Di na kaya tasawan. Nga dapay lang iti pusok ni Diego. Nalpasan anay ko pinday ta abanag. Ang gamin, si Kante na'y katalima. Carla, Awanan sa pulat kan ka. Taamok kan mariknak ti panagdungom kada kaming agina. Awanan sa pulat pa. Lumalaglagip ko man ni Diego. Awan sa bali agapuna. Carla, Ngami karik. Aramidag ti amin akabaalak amang lipat kan kuana amaming pinsan. sige. Naragsak ka kadimat lang ito din na, Carla. Wan. Diyak may ladawan. Ada ibagakan ka. Diyak ka mo. Noon natin makunam iti da ito'y. Anya dayta? Kagap-gapok lang iti klinika ni Doktora Meji Kamba. Ha? Apay? Ada ka di marikrek naman iti bagim? Apay adi mo ibagbaga kanyak? Saan ka ngagdana? Saan asakit da ito'y? Ngumkit di. Agdadag sana. Anya? Agpaiso, Carla? Aginaw kan? Uwan. Dua na bulan. Kat kuma.
Saan to nga agbalik ti panangipatag mo kin Ronald? Mangnamnama ka. Saan to Apollo, sweetheart? Agyaman, maragsakan ako unay. Ad-adamanan nga ayatan ka iti dayta kinasayaan mo. Gaputa si katipuon, tibiyag ko, Carla. Da kayo ti inspirasyon ko nga agi na. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.